ہزاران حساب آیا ہے. یہ بیماری جراثیم کے بدن کہتے ہیں آپ فوراً حملہ کرنا چاہے جنا پروشان ہمو دا گار کرنا تو بیگوا کرنا تو من تو سودان ہے تی صحت واسطہ او بنی آدم تی جانے تا ہے جنگ بلا ہم ہوا گئے وہ ہنچے جنگی کے دو بھی ممکن ہے عالمی جنگ درمیانہ مخلوق تناسبہ نبوت تاکہ باندرو پدا دگی جاہے ہمیں جراثیم اگر تی وجود سرا حملہ پکن وڑتی دفاعی نظام آرہ پجہ بیاری تو فوراً آرہ بگیفت یہ کیا کرتا علم الانسان ما لم یعلم وہ انسان تر وقتی کہ یہ تمام چیزانی علم رست وقتی کہ تو ایزان کے تی دل چیکا وقتی تو ایزان کے تی جگر چیکا وقتی کہ تو ایزان کے تی پوپ چیکا تی چمانی روشنائی چکو جاکی بڑا یہ ہم بزان کہ یہ کیا جوڑ کرتا گا ہنچو کہ من ابتدائی داکانی تہا عرض کو کہ دیس مارا کئی چم میں چیرا ہما جون کے بائدیں پورا ببی ہوتی ماتے وجود تہا اب پورا دل گٹیک پوپ جگر روت اندام تمام برابر بھی کہ دیس دا سبحان اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین برکتانی واہن دے بے درورے چیزانی پیدا کنو کے اللہ ادرا کے اللہ پیدا کرتا چیزی کے شمیں چمو نظرہ کے چیزی کے شمیں چمو نظرہ شمیں دیدہ نئے یہ تمام انانی خالق و مالک اللہ ہے گنتی جندہ و بنی آدم تو وہ ہم اللہ مالی ہے وڑا اللہ ذاتا ترا آوت یلائی نہ داتا ترے آور تو ایک ذمہ داری دستی دات وہ ہما دستے واہن دارا تی بابتا دوستی داتی کہ اترا دوست داری آئی تیسرا ایک شفقتی و مہربانی جذبہ گی واہگی داتی وجعل بینکم مودتا ورحمہ نو ترا ای چم پچ کرنگی و چارگی وہ بنی آدم کہ وقتی کہ ای اکیں اللہ پر تو ای تمام انتظام کرتا گوڑا تی مقصد چی افحسبتم انما خلقناکم عبثا چی خیال کنے تو بنی آدم کہ من شما انسانانا بے مقصد پیدا فرمائیں تا اصلا چو یلا یکی وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ شما چی خیال و اندازیں کہ شما انسان من اللہ گورا نیا ہے برنا تر لے تو میں نے کہہ رہا شما حاضری نبی اور یہ تمام مرحلہ پیدا ہے یہ تمام وقت و فرصتانی وداری ببو او انسان وہ ہمیشہ نہیں خاطرہ وہ طرح تیار پکا وہ ہما ذاتا پجہ بیار کہ آئی پتو اکل جہان جوڑ کرتا تو ہمائی زمین سرا نشتگے تو ہنو ماشمہ گوشیں اے فلانا ملکیں آپ فلانا ملکیں ملک پر مردمان نام بہرا عربستان انگلستان جرمنستان افغانستان بلوچستان پاکستان فرن ادھر ہما علاقہ نہیں مردمانی نام آیا بلے اشانی نام و اشانی واہندی بھی زمین سینے کے سرا آئیں جولان کیا چنا دیکھیں باہر حصہ ہی نہیں آنگو این دست نہ رسی چدو دیم برزا کہ ہواو فضاو خلاو یہ دیکھیں سیارہ جاتا نہیں جاگا ہو آیا نہیں دور و دائرہ اودا ہم طرح باہر نہیں مقصد تی زندگی ہے وہ مقصد گیشن تا اللہ ذات
اللہ ہے گیشن تک مقصد اشن کہ تو گو ہما اللہ وتا ہمراہ تو وہ ترا اللہ سپرد کا تو کہ وہ ترا اللہ سپرد کنے گوڑا تو زانے کی دیم ترا تی راہ چین تی جاہ چین تی منزل چین تی انجام و عاقبت چین گو ہمیں دانکان مرچی حمدہ اوشتیں و انشاءاللہ دیم تر دیوانا انتہا اللہ رب العزت توفیق گیشتر عرض کنش میں خدمتا اللہ رب العزت کوتاہیاں درگوز کنا تو وہ تی فرمان و حکمان مطابقہ مار شمارا زند گوازنے کے توفیق نصیب کنا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین حاضری اللہ دے مایک نایک روچی دے بیگن دامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ادب گہتریں کمال و حیرات شرطریں عبادتہ شمار بھی رسول اللہ محمد گشامن روانہ محمد گشامن روانہ شب و روز انچومنی گزانا گشامن روانہ انازات مردم تراران زانا انازات مردم تراران زانا محمد گینتی قرآن بیچارا محمد گینتی قرآن بیچارا محمد گشامن روانہ محمد گشامن روانہ شب و روز انچومنی گزانا محمد گشامن روانہ خدایا رحم پا تیگا چزانا خدایا رحم پا تیگا چزانا بباتم قربان پاتی ناما بباتم قربان پاتی ناما محمد گشامن روانہ محمد
گشامن روانا ششور روچ انچو منینی گزانا محمد گشامن روانا تئی سیفتا سائل گوہر کس کنانی تئی گپا سائل گوہر کس کنانی ہر وحدہ منی عرص تیاتا تار چانا ہر وحدہ منی عرص تیاتا تار چانا محمد گشامن روانا ششور روچ انچو منینی گزانا محمد گشامن روانا رمضان شپاں نفلی عبادت ایمان بحرنت چا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیمگا گشک بتک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتک آکسی کے رمضان شپاں ایمان و آخرت گمانا ذکر و عبادت کن آئیے گوستگی گناہ بخشک بن یا رسول اللہ نگندہ تراچی مشت نگندہ نہ لوٹا مبیتو کسا نہ لوٹا نگندہ تراچے مشت نگندہ نگندہ تراچے مشت نگندہ نہ لوٹا مبیتو کسا نہ لوٹا نہ لوٹا مبیتو کسا نہ لوٹا اشہار مدینہ ہما سبز گنبد اشہار مدینہ ہما سبز گنبد ہما سبز گنبد ہما سبز گنبد اشہار مدینہ ہما سبز گنبد ہما جنت ہم بہاراں ملوٹا ہما جنت ہم بہاراں ملوٹا نگندہ تراچے مشت نگندہ نگندہ تراچے مشت نگندہ نہ لوٹا مبیتو کسا نہ لوٹا نہ لوٹا مبیتو کسا نہ لوٹا قربان باتا پتے بائے آقا قربان باتا پتے بائے
پتیبائے آقا پتیبائے آقا مقربان باتا پتیبائے آقا اوشی زمینہ وتی مر گلوٹا اوشی زمینہ وتی مر گلوٹا نگندہ تراچے مشرط نگندہ تراچے مشرط نگندہ نلوٹا مبھی تو کسا نلوٹا مبھی تو کسا نلوٹی منارا دگے مالو مڈی نلوٹی منارا دگے مالو مڈی دگے مالو مڈی دگے مالو مڈی نلوٹی منارا دگے مالو مڈی تراچے ملوٹا تئی مہر لوٹا تراچے ملوٹا تئی مہر لوٹا نگندہ تراچے مشرط نگندہ تراچے مشرط نگندہ نلوٹا مبھی تو کسا نلوٹا مبھی تو کسا نلوٹا مسائل بباتا درے مصطفیٰ مسائل بباتا درے مصطفیٰ درے مصطفیٰ مسائل بباتا درے مصطفیٰ خدایا چدائم ہمیں دعا لوٹا خدایا چدائم ہمیں دعا لوٹا نگندہ تراچے مشرط نگندہ تراچے مشرط نگندہ نلوٹا مبھی تو کسا نلوٹا مبھی تو کسا نلوٹا. وہ زیادہ تر حقوق کی بات کرتے تھے، لیکن دس از اے فرسٹ ٹائم کہ وہاں ان لوگوں نے آزادی کی بات کرنی شروع کی. بہت زیادہ سچ بولنا شاید کہ دنیا کجام ہم دمگا اے بغاوت چو ودیبن و مردم شنیمگا چو راغبا. بلوچستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے 78 سال میں، اس کا ایک کرائسس آف کانفیڈنس پیدا ہو گیا ہے پاکستان کے وفاق کے حوالے سے، وفاقی نظام کے حوالے سے، اور وفاق میں جو فیصلہ ساز ادارے ہیں ان کے حوالے سے. اسے مطلب یہ نہیں کہ اسے گشو کی وار یو کا طاقت و سلیح کار مرضی
بلوچستان کی حقوق کی جنگ صرف آئینی اور سیاسی طریقے سے ممکن ہے. دنیا بازی قوما وتی حق کے خاطر آہینی اور سیاسی راہ اختیار کنانا وتی حق حاصل کتا. یہ جدوجہد ہم پاکستان کی فیڈریشن کے اندر کریں گے اور آئین کے مطابق کریں گے. میں کسی سردار، نواب، جاگیردار کے ماتحت نہیں جانا چاہتا ہوں. میں آئین اور قانون کے تابعداری میں جانا چاہتا ہوں. کبھی سرکار بند کرتا ہے، کبھی سرمچار بند کر لیتا ہے. کوئی 10 سال ایسے نہیں ہیں جب بلوچستان میں آپریشن نہ ہوا ہو. یہ میرا پورا یقین ہے کہ جو بھی منتخب ہو کے آئے گا وہ پاکستان توڑنے کی بات نہیں کرے گا. جتائیں پٹو پلہ جی ہمیں معلوم دی کہ ہم اک مزاحمت پشتہ ایک خاص جز پدمنتگی ہے. کہ ترتانی کے پہاڑوں میں نواب بگٹی جیسے محب وطن کو قتل کر کے پاکستان کے پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا. یہ الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں نواز شریف کے. رمضان شپان نفلی عبادت ایمان بحرند چا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیمگا گشک بتک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتک آکسی کے رمضان شپان ایمان و آخرت گمانا ذکر و عبادت کن آئیے گوستگی گناہ بخشک بن. یا رسول اللہ بیگن دامن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ادب گہتریں کمال و حیرات شرطریں عبادتہ شمار بھی. رسول اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ رحمت دیم بدے محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکو اولادانی سرا انچو کے تو رحمت دیم داتگ ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام چکو اولادانی سرا بے شک تو تمامی صفت و سناہانی و تمامی بزرگیانی واہم دے. اے اللہ برکت دیم بدے محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکو اولادانی سرا انچو کے تو برکت دیم داتگ ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام چکو اولادانی سرا بے شک تو تمامی صفت و سناہانی و تمامی بزرگیانی واہم دے. رمضان شپان نفلی عبادت ایمان بحرند چا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیمگا گشک بتک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتک آکسی کے رمضان شپان ایمان و آخرت گمانا
ذکر و عبادت کن آئیے گستگی گناہ بخشک بن یا رسول اللہ تنم منافق نشانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مگا درشان کند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتگ منافق نشانی سین گپ جن دروگ بندت وعدہ کن پورا نہ کن وعدے کے آئیا امانت دے خیانت کن New Glow and Lovely Bright UV Duo Sunscreen. Just 2 fingers और sun damage से no worry. SPF 30 धूप से 97% तक बचाए. Vitamin C serum बनाए अंदर से bright. New Glow and Lovely Bright UV Duo Sunscreen. شور نہ ہونے دے just clear your head away شور نہ ہونے دے just clear your head away Clear your head with the all-new world's #1 men's shampoo. چلو بوائز اب کلیئر رہنا ہے تنم جنت دروازگ ریان حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتگ جنت یک دروازگی ریان انت قیامت روچگا ای در تہا روچگ دار مردم مان بند اشان حبید دگا ہچ کس چا ای درا روت نکن توار پر جنک بیت کی روچگ داری مردم کجند گڑا روچگ داری مردم پات کائند ہوشتند وچا ہمیں دارا جنتا مان بند اشیا ابی چا ای دگا کس ای جنت دروازگا روت نکن ای مردم تہا مان بند گڑا ای در بند کنک بے دلم منی رہا شونو رات در بر ہمائی خدائے لاڑو کے پیغمبر ہمائی منی را شونو را در بر ہمائی خدائے لاڑو کے پیغمبر ہمائی منی را شونو را در بر ہمائی خدائے لاڑو کے پیغمبر ہمائی کوتے سلام تعالی سر زمینہ 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 جہان علم ذات سر ہمائے خدائے لاڑو کے پیغمبر ہمائے منی را شونو را در بر ہمائے خدائے لاڑو کے پیغمبر ہمائے روگ لوٹی ہمائے نقش و پادا 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 مدینے مستر راہ پر ہمائے
خدائے لاڑوں کے پیغمبر ہمائے منی رہا شون راہ در پر ہمائے خدائے لاڑوں کے پیغمبر ہمائے مدامی امت پکری دلاہت مدامی امت پکری دلاہت مدامی امت پکری دلاہت مدامی امت پکری دلاہت شپائے روز محشر ہمائے خدائے لاڑوں کے پیغمبر ہمائے منی رہا شون راہ در پر ہمائے خدائے لاڑوں کے پیغمبر ہمائے بے بات زندگی میں شاد و آباد 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 یہ دنیا بے وفائی شر ہمائے خدائے لاڑوں کے پیغمبر ہمائے منی رہا شون راہ در پر ہمائے خدائے لاڑوں کے پیغمبر 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 تنم منافق نشانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مگا درشان کند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتگ منافق نشانی سین گپ جن دروگ بندت وعدہ کند پورا نہ کند وعدے کے آئیا امانت دے خیانت کند بیگن دامن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قولن دنیائے گوما مشغول بوگ جاہلے کارن بلے حال میں گندے ترن رمضان شپاں نفلی عبادت ایمان بحرنت چا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مگا گشک بتک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتک آکسی کے رمضان شپاں ایمان و آخرت گمانا ذکر و عبادت کن آئیے گستگی گناہ بخشک بن یا رسول اللہ بیگن دامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولن ادب گہتریں کمال و حیرات شرطریں عبادتہ شمار بھی رسول اللہ تنم منافق نشانی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وگا درشان کند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتگ منافق نشانی سین گپ جن دروگ بندت وعدہ کند پورا نہ کند وعدے کے آئیا امانت دے خیانت کند. بگن دامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول عقل مند مدام گوں گھمو پگراں گرو چھیل بھی رسول اللہ تنم جنت دروازگ ریان. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتگ جنت یک دروازگی ریان انت قیامت روچگا ای در تہا روچگ دار مردم مان بند ایشاں حبید دگا ہچ کس چا ای درا روت نکن توار پر جنک بیت کی روچگ داری مردم کجنت گوڑا روچگ داری مردم پات کائند ہوشتند وچا ہمیں درا جنتا مان بند ایشیا ابی چا ای دگا کس ای جنت دروازگا روت نکن ای مردم تہا مان بند گوڑا ای در بند کنک بے دلم یا نبی مصطفیٰ 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 گونتوں میں ہیری منا گونتوں میں ہیری منا گونتوں میں ہیری منا گونتوں میں ہیری منا یا نبی مصطفیٰ 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 بیتا اچ بینبا بیتا اچ بینبا بیتا اچ بینبا بیتا اچ بینبا یا نبی مصطفیٰ 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 نام تیگا گرا چوں گلو شاد ماں نام تیگا گرا چوں گلو شاد ماں راہ تیگا رواں جم دل سرتباں پر تو قرباں بباں پر تو قرباں بباں پر تو قرباں بباں پر تو قرباں بباں یا نبی مصطفیٰ 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 بدگمانی مکہ تو نبی سرا بدگمانی مکہ تو نبی سرا تے عمل گرک بائے گشے تے خدا
या नबी मुस्तफ़ा 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 मन से यहाँ का रब देकार रब्बुल उला मन से यहाँ का रब देकार रब्बुल उला मन से यहाँ का रब देकार रब्बुल उला बैते रहमत सराए बला हम तला ए उम्मीद दिला ए उम्मीद दिला ए उम्मीद दिला ए उम्मीद दिला या नबी मुस्तफ़ा 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 रमज़ान शपान नफली इबादत ईमान बहरिंत चा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नेमगा गुशक बुतक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुश्तक आ कस्सी के रमज़ान शपा ईमान व आखरत गुमाना ज़िक्र व इबादत कन आइए गुस्तगी गुना बख्शक बन या रसूल अल्लाह बेगिन दामन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्होए कौलिन अदब गहतरें कमाल व हैरात शर्तरें इबादता शुमार भी रसूल अल्लाह तनम जन्नत दरवाज़ग रैयान हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत कंद कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुश्तग जन्नत यक दरवाज़गी रैयान इंत क़यामत रूचगा ई दरे तहा रूचक दारे मर्दुम मान बंद इशा हबीद दिगा हिच कस चा ई दरा रौत नकन तवार पिर जनक बीत की रूचक दारे मर्दुम कुजंत गुड़ा रूचक दारे मर्दुम पात कायंत पूछतंत ओचा हमी दरा जन्नता मान बंद इशिया अबी चा ई दिगा कस ई जन्नते दरवाज़गा रौत नकन ई मर्दुम तहा मान बंद गुड़ा ई दर बंद कनक बे दिलम New Glow and Lovely Bright UV Duo Sunscreen. Just 2 fingers और sun damage से no worry. SPF 30 धूप से 97% तक बचाए. Vitamin C serum बनाए अंदर से bright. New Glow and Lovely Bright UV Duo Sunscreen. शुर ना होने दे, just clear your head away. शोर ना होने दे, just clear your head away. Clear your head with the all-new world's #1 men's shampoo. चलो बॉयज, अब क्लियर रहना है. रमज़ान शपान नफली इबादत ईमान बहरिंत चा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नेमगा गुशक बुतक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुश्तक आ कस्सी के रमज़ान शपा
ایمان و آخرت گمانا ذکر و عبادت کن آئیے گوستگی گناہ بخشک بن یا رسول اللہ بگن دامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ادب گہتریں کمال و حیرات شرطریں عبادتہ شمار بھی رسول اللہ تنم منافق نشانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وگا درشان کند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتگ منافق نشانی سین گپ جن دروگ بندت وعدہ کن پورا نہ کن وحدے کے آئیا امانت دے خیانت کن بگن دامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول عقل مند مدام گوں گھمو پگراں گرو چھیل بھی رسول اللہ نگندہ تراچی مشت نگندہ نہ لوٹا مبیتو کسا نہ لوٹا نگندہ تراچے مشت نگندہ نگندہ تراچے مشت نگندہ نہ لوٹا مبیتو کسا نہ لوٹا نہ لوٹا مبیتو کسا نہ لوٹا اشہار مدینہ ہما سبز گنبد اشہار مدینہ ہما سبز گنبد ہما سبز گنبد ہما سبز گنبد اشہار مدینہ ہما سبز گنبد ہما جنت ہم بہاراں ملوٹا ہما جنت ہم بہاراں ملوٹا نگندہ تراچے مشت نگندہ نگندہ تراچے مشت نگندہ نہ لوٹا مبیتو کسا نہ لوٹا نہ لوٹا مبیتو کسا نہ لوٹا قربان باتا پتے بائے آقا قربان باتا پتے بائے آقا پتے بائے آقا پتے بائے آقا قربان باتا پتے بائے آقا اوشی زمینہ وتی مر گلوٹا اوشی زمینہ
वती मर गलोटा नगिंदा तराचे मशरत नगिंदा नगिंदा तराचे मशरत नगिंदा नलोटा मबीतो कसा नलोटा नलोटा मबीतो कसा नलोटी मनारादगे मालो मड्डी नलोटी मनारादगे मालो मड्डी दिगे मालो मड्डी दिगे मालो मड्डी नलोटी मनारा दिगे मालो मड्डी तराचे मलोटा तई मेहर लोटा तराचे मलोटा तई मेहर लोटा नगिंदा तराचे मशरत नगिंदा नगिंदा तराचे मशरत नगिंदा नलोटा मबीतो कसा नलोटा नलोटा मबीतो कसा नलोटा मसाइल बिबाता दरे मुस्तफ़ाए मसाइल बिबाता दरे मुस्तफ़ाए दरे मुस्तफ़ाए दरे मुस्तफ़ाए मसाइल बिबाता दरे मुस्तफ़ाए खुदाया चिदाइम हमें दुआ लूटा खुदाया चिदाइम हमें दुआ लूटा नगिंदा तराचे मशरत नगिंदा नगिंदा तराचे मशरत नगिंदा नलोटा मबीतो कसा नलोटा नलोटा मबीतो कसा नलोटा तनम रोचगे मज़न शानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुश्तग के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुशगिन रोचग यक अस्परिन पमिश्का रोचगी मर्दुम न बी न पी गब बेजन हो न जाहिले कारवेकन आगा मर्दुमे गो आइया बिमिडित या जाओ जिकत बिकन गोड़ा जवाबा बुगुशित मन रोचगा ए गप्पा दो बरा बुगुशित कि हमा ज़ात सौगिंदे हाये दस्ता मनी हरवाइंत रोचक दारे दपे बू अल्लाह गोरा च मिस के बुआ गहतरिन ओ पाक पलगारे अल्लाह ताला गुशगिन के बंदा वती वरग वपसग हो दुनियाई वाहिशाता मनी हातिर यलादन रोचक प मनाइंत मन इशिये बदला दया हो इशिये बदला चा ईदगी नीकियां दा बराबरिन या रसूल अल्लाह बेगिन दामन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुए कौलिन अक्लमंद वता जहलकन ओ बुर्जिया सरबित ओ नादान वता बुर्जकन ओ जलील भी
तनम जन्नत दरवाज़ग रैयान। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत कंद कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगुश्तग जन्नत यक दरवाज़गी रैयान इंत क़यामत रूचगा ई दरे तहा रूचक दारे मर्दुम मान बंद इशां हबीद दिगा हिच कस चा ई दरा रौत नकन तवार पिर जनक बीत की रूचक दारे मर्दुम कुजंत गुड़ा रूचक दारे मर्दुम पात कायंत होशतंत ओचा हमी दरा जन्नता मान बंद इशिया अबीद चा ई दिगा कस ई जन्नते दरवाज़गा रौत नकन ई मर्दुम तहा मान बंद गुड़ा ई दर बंद कनक बे दिलम बेगिन दामन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुए कौलिन अकीदे तहा शाकिर कनक शर के बरोबरिन रसूल अल्लाह कराची दमकलियारी गुलिस्तान कॉलोनिया कोयला गोदाम नज़दीक तूफ़ानी और अचायक माड़ी बारे कशे 2 मंजिला मकान सरा कब्ता है हालन रिदा वैले वादा लूगे जाम ने मौजूद नबुतगा चर्च सब बहिचवड़ी जानी तामान नबिता कराची बल्दिया टाउन दमक सज्जन गोटा तूफानी गुआता चयक दीवाली कब तक चर्च सब्बा से जमरदुम बीरान बुता रेस की बुनशन रिदा वैला पदकुम की टीम जुत वैले जाह सर बुतक मलबैची रची मर्दुम कशतगा तुर्बत शहरा गिरंद गुरु का हवा रुंदी और रिकॉर्ड बुता चर्च सब्बा कोर शीपा हार कोता हब्बो आये कशगरी दंगा तेज बातें हमरा या त्रुंदे और बिंदाद बितक चर्च सब्बा जल्ली दमक आफा गिफ्तगा महलूक जेड़ा हनियामा चा बुनशन रिदा साकरान दंगा तेज बात सब्बा लेने खंबा कप्तगा ऑपरेशन गजब हक के दर्जा अफगान तालिबान ओ फितनाल खवारिज खिलाफ पाक फौज मुअस्सर कार्रवाई पर चाहें सिक्योरिटी बुनशन रिदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिलसिले दमगा कार्रवाई या मसनी कच्चा कार्रवाई या मसनी उर्श कोशिश भी सूख जूड़ कनक बुता शिकारी बुंजाई वजीर अता तारा गुश्ता सरकार ईद उल फित्र दरगता वती नेमगा और इस्लामिया बरादर मुल्कानी खुशी सरा अफगानिस्तान आशिरकार हिला बरजाई ऑपरेशन गजब हक पंचरूदा अदारू की दाश्त तक तुरंदी मिसाइल लॉन्च इसराइल बाज़े दमक निशानक जोड़ कर बुतगा तुर्क मीडिया रेदा इसराइल दिफाई निज़ाम आयरन डूम गिश तिर मिसाइल दारक भी सूबे तिल अबीबा तुरंदी त्राक कुत्ता शहर बाज़े दमगांस लगे तक सदर ट्रंप क्यूबा बाबता एक आड़ो की मनसूबे इंदियादा तक गुश्तक जजीरे बाबता हरची ब्लूटिथ कुदकनी अमरीका क्यूबा सरोकारी सरा दबाव पेश कर गई अमरीकी सदर वाइट हाउस अतरान कराना गुश्ता मना यकीनी मन क्यूबा संभाले के एजाज हासिल करना सरवजीर बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना सिक्योरिटी फोर्सेज बर वक्त कार्रवाई साढ़ तक इनियामा यक मुबैना वक्त कुछ बम्बार जाल बोले तस्की कनक भी तक अयुगुश्ता सिक्योरिटी इदारहानी मौसर हिकमत अमली सबब मासूम जान रखक भी तक यक जाल बोला रदी बोल मुराद वास्ता कारमर्ज कनगा लाचार कनक भी तक हम के बर वक्त कार्रवाई अदारक भी तक होशाब 0 पॉइंट नज़दीक के कंटेनर गाड़ी जब्ती का पदास लगे तक वैलचा गाड़ी सरजमासत को गोपुर तक पुलिस रिदा वैलचा गाड़ी ड्राइवर अब्दुल रशीद वल खुदादाद साकिन कलात मौजाना वड़ा महफूजी गवर्नर हाउस को एक सादा बले पूर्वकार हलबरदारी मराकश
برجمدار بتر مراکش گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکیلا رکن صوبائی اسمبلی میر سیالہ وچا صوبائی وزیر سوکھن زتر بلوچستان ہائی کورٹ معذور وکلا و ناشرکاری عامہ چوکانی تعلیم حکومت کے درگتہ آئینی درخواست پوچھتاچھ ڈگتا چیف جسٹس محمد کامران خان ملا خیر جسٹس محمد نجم الدین مینگلا ہوار بین سے 21 پوچھتاچھ سانگھڑ میں تسلطہ گیری ہو رہے نیام افسوسناک ویل پیشت کا گرینڈ کپ کا 14 سالی ورنہ پریم کوہلی ویران بتا ایمات گورو کوہلی ٹپی ریس کی بنشن ردا لاش و ٹپی اسپتال سر کرنے کی جگہ پاکستان و ترکیہ وزیر خارجہ خطہ گیش بیو کی کشت و چلے سرا تشویش درشان کو تحت نائب مزن وزیر اداری کارانی وزیر اسحاق ڈارا گستگی شپا ترکیہ وزیر خارجہ حقان فیدانہ کو ٹیلیفونک گپ کو تک انیامہ خطہ موجود جاور حال سرا حیال و لیکا درشان کو تک ایرانی پاسداران انقلاب انتقامی کاروائی عزم درشان کرانا گشتہ علی ڈاری جانی و دیگر شہدہ ہون فراموش نکنی ایران اسلامی انقلاب گارڈ کور IRGC قومی اسلام کے مشیر علی لاریجانی کوش تصدیق پس بڑھ جائیں بیانہ علی لاریجانی کف نمایاں شخصیت مفکر و انقلابی سیاستدان قرار داتا ہے ایران و اسرائیل نیام جنگا ایران و جامن پاکستانی وطن وادری رد ابدمی روچی کے بڑھ جائیں ضلع حکام ردا ایران سے تفتان بارڈر وسیلے مروچی 4 مردم جبکہ ابدا روچ نیامہ مجموع بڑا 3084 مردم واتر تربتگا تنم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشگند رمضان نوکا گندے روچک بے و عید نوکا گندے روچک مبے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشگند یک ماہ کم تری شب 29 پمشکا 29 شپارن وحد کی نوکا گندے روچک مبے اگا نوک چیر بت 30 شپاں پورا بکنے فرسودہ جاں بارا زیجرا یا رسول اللہ بیگن دامن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قول ازگار شان بکند حرابم بلے نیزگار بکند سک باز حرابم رسول اللہ تنم روچک دارے فراموشیہ ورگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائنیت آگا کسی گو فراموشیہ چیزیں بیواٹ گڑا وطی روچگا برجا بداری پرچیا کے اشی آیا اللہ وارے تک تنم فرسودہ جاں بارا بیگن دامن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قول باز وحدہ ردی معاف کنگ ردکارا سک باز دلیر کند رسول اللہ تنم
بیران بتگی مردمیں پشت کپتگی روچک چا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی روایتن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشتک اگا کسی بیران بیت او آئیے روچک پشت بکپاں گوڑا آئیے پشت کپتگی روچگاں قضائیہ بدارت بگن دامن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قولن دنیائے گوما مشغول بوگ جاہلے کارن بلے حال میں گندے ترن
رمضان شپاں نفلی عبادت ایمان بحرنت چا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیمگا گشک بتک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتک آکسی کے رمضان شپاں ایمان و آخرت گمانا ذکر و عبادت کن آئیے گوستگی گناہ بخشک بن یا رسول اللہ بگن دامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ادب گہتریں کمال و حیرات شرطریں عبادتہ شمار بھی رسول اللہ تنم منافق نشانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وگا درشان کند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتک منافق نشانی سین گپ جن دروگ بندت وعدہ کند پورا نہ کند وعدے کے آئیہ امانت دے خیانت کند بگن دامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول عقل مند مدام گوں گھمو پگراں گرو چھیل بھی رسول اللہ محمد پاک نام ونتا من بس درود و سلام ونتا من محمد پاک نام ونتا من بس درود و سلام ونتا من دروشما تی حدیث و گفتارے دروشما تی حدیث و گفتارے پاک رب کلام ونتا من پاک رب کلام ونتا من محمد پاک نام ونتا من بس درود و سلام ونتا من مہر و دوستی ہر سبق زندہ مہر و دوستی ہر سبق زندہ بتگاں تی غلام ونتا من بتگاں تی غلام ونتا من محمد پاک نام ونتا من بس درود و سلام ونتا من کل زمین رحمت کتاباں تی گل زمین رحمت کتاباں تی ہر وفائے مقام ونتا من ہر وفائے مقام ونتا من محمد پاک نام ونتا من بس درود و سلام ونتا من تامیت کا دپا شرف شیریں تامیت کا دپا شرف شیریں
محمد مدام بنتا من محمد پاک نام بنتا من بس درود و سلام بنتا من بس درود و سلام بنتا من بس درود و سلام بنتا من تنم جنت دروازگ ریان حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتگ جنت یک دروازگی ریان انت قیامت روچگا ای در تہا روچگ دار مردم مان بند اشان حبید دگا ہچ کس چا ای درا روت نکن توار پر جنک بیت کی روچک داری مردم کجند گوڑا روچک داری مردم پات کائند ہوشتند وچا ہمیں درا جنتا مان بند اشیا ابید چا ای دگا کس ای جنت دروازگا روت نکن ای مردم تہا مان بند گوڑا ای در بند کنک بید دلم السلام علیکم چوش نیوز من مدیہ بلوچ دلگوش کنے سرحالہ کراچی دمکلیاری گلستان کالونی کوئلہ گودام نزدیک طوفانی اور اچائک ماڑی بارے کشے 2 منزلہ مکان سرکب تک حالم ردا ویل وحدہ لوگے جام نے موجود نبتگا چرش سب بہچوڑی جانی تامان نبیتا کراچی بلدیہ ٹاؤن دمک سجن کوٹا طوفانی گواتا چیک دیوالی کب تک چرشی سبا سے زمردم بیران بتا ریز کی بنشن ردا ویلا پتکم کی ٹیم زت ویل جاہ سر بتک ملوے چیرہ چی مردمی کشتگا تربت شہرہ گرند گروہ کا ہوا ترندی اور ریکارڈ بتا چرشی سبا کور و شیپاں ہار کوتا حبو آئی کشگری دنگا تیز گواتے ہمراہ یا ترندی اور بنداد بتک چرش سبا جلی دمک آفا گپتگا محلوک جیڑا ہنی آما چاہ بنچن ردا ساکران دنگا تیز گوات سبا لینے کھمبا کپتگا آپریشن غضب للحق کے درچہ افغان طالبان و فتنہ الخوارج خلاف پاک فوج مؤثر کاروائی بڑھ جاہیں سیکیورٹی بنشن ردا پاکستان و افغانستان سیمسرے دمگا کاروائی یا مزنی کچا کاروائی یا مزنی عرش کوشش بھی سوک جوڑ کنک بوتا سنکاری بنجائی وزیر عطا تارڑ گشتہ سرکار عید الفطر درگتا و تین مگا اور اسلامیہ برادر ملکانی گشگ سرا افغانستان آشرکاری خلاف بڑھ جائے آپریشن غضب للحق پنچرودہ اداروں کی داشتک ترندی میزائل لورش اسرائیل بازی دمک نشانک جوڑ کر بتگان ترک میڈیا ردا اسرائیل دفاعی نظام آئرن ڈوم گیش تر میزائل دارک بھی صوبیز تل ابیبہ ترندی تراک بتا شہر بازی دمگان لگے تک صدر ٹرمپ کیوبا بابتا ایک آڑو کی منصوبہ امتیادہ تک گشتک جزیرے بابتا ہرچی بلوٹت کت کنی امریکہ کیوبا سروکاری سرا دباؤ کیش کن گئی امریکی صدر وائٹ ہاؤس اتران کنان گشتہ من یقینی من کیوبا سنبھالے گے اعزاز حاصل کرنا کویت سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بھٹیا پریس کانفرنس کنانا سیکیورٹی فورسز بر وقت کاروائی ساڑ تک یہ نیامہ یک مبینہ وقت کچھ بمبار زال بولے تسکی کنک بھی تک آئی گشتہ سیکیورٹی ادارہانی مؤثر حکمت عملی سبب معصوم جان رکھک بھی تک
یک زال بولا ردی بول مراد واسطہ کارمرز کنگا لاچار کنگ بیتک ہما کے بروقت کاروائی ادارک بیتک ہوشاب 0 پوائنٹ نزدیک کنٹینر گاڑی چپی کا پدھاس لگے تک ویلچا گاڑی سرچماسوت کو گوپور تک پولیس ردا ویلچا گاڑی ڈرائیور عبدالرشید ولد خدا داد ساکن کلات موجزانہ وڑا محفوظی گورنر ہاؤس کو ایک سادہ بلے پروکار حل برداری مراکش برجمدار بتر مراکش گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکیلا رکن صوبائی اسمبلی میر سیالہ وچا صوبائی وزیر سوکن زرتر بلوچستان ہائی کورٹ معذور وکلا و ناشرکاری آماد چوکانی تعلیم حکومت کے درگتہ آئینی درخواست پوچھتاچ ڈگتا چیف جسٹس محمد کامران خان ملا خیل جسٹس محمد نجم الدین مینگلا حوار بین سے ایک کیس پوچھتاچ سانگھڑ میں تک سلطہ گیری ہو رہے نیام افسوسناک ویل پیشت کا گرینڈ کپ کا 14 سالی ورنہ پریم کولی ویران بتا ایمات بورو کولی ٹپی ریس کی بنشن ردا لاش و ٹپی اسپتال سر کرنے بتگا پاکستان و ترکیہ وزیر خارجہ خطہ گیش بیو کی کشت و چلے سرا تشویر درشان کو تک نائب مزن وزیر دری کارانی وزیر اسحاق تارا گستگی شپا ترکیہ وزیر خارجہ حقان فیدانہ کو ٹیلیفونک گپ کو تک انیامہ خطہ موجود جاور حال سرا حیال و لیکا درشان کو تک ایرانی فازداران انقلاب انتقامی کاروائی عزم درشان کنانا گشتہ علی لاری جانی و دیگر شہدہ ہون فراموش نکنی ایران اسلامی انقلاب گارڈ کور IRGC قومی اسلام سے مشیر علی لاری جانی کوش تصدیق پر بڑھ جائیں بیانہ علی لاری جانیہ جب نمایاں شخصیت مفکر و انقلابی سیاستدان قرار داتا ہے ایران و اسرائیل نیام جنگا ایران و جامن پاکستانی وطن وادلی رد ابدمی روچی کے بڑھ جائیں ضلع حکام ردا ایران سے تفتان بارڈر وسیلے مروچی 4 مردم جبکہ ابدہ روچ نیامہ مجموع وڑا 3084 مردم واتر سربتگا رمضان شپان نفلی عبادت ایمان بحرنت چا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیمگا گشک بتک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتک آکسی کے رمضان شپان ایمان و آخرت گمانا ذکر و عبادت کن آئیے گوستگی گناہ بخشک بن یا رسول اللہ بگن دامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ادب گہتریں کمال و حیرات شرطریں عبادتہ شمار بھی رسول اللہ تنم منافق نشانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وگا درشان کند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتک منافق نشانی سین گپ جن دروگ بندت وعدہ کن پورا نہ کن وعدے کے آئیہ امانت دے خیانت کن بگن دامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول
عقل مند مدام گوں گھمو پگراں گرو چھیل بھی رسول اللہ محمد پاک نام ونتا من بس درود و سلام بنتا من محمد پاک نام بنتا من بس درود و سلام بنتا من دروشما تی حدیث و گفتارے دروشما تی حدیث و گفتارے پاک رب کلام ونتا من پاک رب کلام ونتا من محمد پاک نام ونتا من بس درود و سلام ونتا من مہر و دوستی ہر سبق زندہ مہر و دوستی ہر سبق زندہ بتگاں تی غلام ونتا من بتگاں تی غلام ونتا من محمد پاک نام ونتا من بس درود و سلام ونتا من کل زمین رحمت کتاباں تی گل زمین رحمت کتاباں تی ہر وفائے مقام ونتا من ہر وفائے مقام ونتا من محمد پاک نام ونتا من بس درود و سلام ونتا من تامیت کا دپا شرف شیریں تامیت کا دپا شرف شیریں نام محمد مدام ونتا من نام محمد مدام ونتا من محمد پاک نام ونتا من بس درود و سلام ونتا من بس درود و سلام ونتا من بس درود و سلام ونتا من سرحال شما دلگوش کتانی دلگوش کنے سرجمی حالا کراچی دبک لیاری گلستان کالونی کوئلہ گداوی نزدیک طوفان چیک ماڑی بار کشر 2 منزلہ مکان سرک اب تک حالن ردا وحدی لوگے جہمنن لوگا موجود نبیتا چرشی صاحبہ ہچوڑی جانی تاوان نبیتا بنشونی گش گئے جبکہ گیشی جاور حال چاروں ٹپاس کنک بھی گئے. کراچی بلدیہ ٹاؤن دبک سجن کوٹا طوفانی گواتا چایک دیوالی بار کپتا چرشی صاحبہ 13 مردم بیران بیتا ریس کی بنشن ردا ویل پتکم کی ٹیم زتویل جہاں سربتا گیشی تفسیر دیے گئے حیات بلوچ.
जिस वक्त मैं मौजूद हूँ ये बल्दिया टाउन का इलाका है सजन गोट, जहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें यहाँ पर एक दीवार है वो गिरी है, जिसमें हलाकतों की तादाद ज्यादा बताई जा रही है और यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डीसी। यहाँ के लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा दाद दूंगा क्योंकि उन लोगों ने बर वक्त हमें इतला दी है इस वाक़े की, और ये वाक़या जो है वो जैसे ही हमें रिपोर्ट हुआ है अराउंड 10 सवा 10 बजे का टाइम था। इस वक्त बारिश बहुत ज़ोर में थी और जो है वो आंधी और तूफ़ान वाला मंजर था पूरे शहर में। ये वाक़या बेसिकली जो है वो एक सेक्टर 11 है बल्दिया का, उसके साथ एक एरिया है वहाँ पे रूनुमा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली हमारी पीटीसीएल की एक पुरानी ऑफिस है, जिन्होंने जो है वो अपनी बाउंड्री वॉल निकाली हुई थी अपनी लैंड सेफ्टी के लिए, जिसकी आड़ में आके ये लोग बैठे थे क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी और जो है वो उस वक्त कोई और चीज़ नहीं मिली तो वो यहाँ बैठ गए। लेकिन हमें जो अभी तक डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं इस वाक़े के बाद वो 13 रिकवर हुई हैं। वो 13 की 13 डेड बॉडीज अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू की मदद से हमने जो है वो फौरी तौर पे विदिन एन आवर जो है हमने उस जगह से रिमूव किए। कराची शहर के अंदर बड़ी तूफ़ानी बारिश हुई है और इसमें नागवार वाक़या पेश आया है जिसमें 13 मौत हुई हैं, 8 नामालूम हैं और अभी रेस्क्यू चल रहा है। रेस्क्यू के तमाम इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, एलजी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एसएसपी साहब मौजूद हैं और रेंजर्स के कर्नल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है, केएमसी का अमला, टीएमसी का अमला और हमारे जो लोकल नुमाइंदे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुदरती आफात है ये जो चले गए हैं दुनिया से, उनके साथ हमारी दिली हमदर्दी भी है, उनकी फैमिलीज के साथ भी। इधर गिर गया टेलीफोन एक्सचेंज का, राहगीरों का भी रास्ता है, कुछ मवालियों का भी इधर है। अब लोगों के तवज्जुह से ये जो दीवार चारों तरफ बांधा है, ये जो इदारा है टेलीफोन एक्सचेंज जो भी है
کراچی بلدیہ ٹاؤن دبک سجن کوٹا طوفانی گواتا چایک دیوالی بار کپتا چرش سبا 13 مردم بیران بیتا ریسکیو مشن ردا ویلپت کم کی ٹیم زتویل جہاں سربتا گیش تفصیل دیے گئے حیات بلوچ. جس وقت میں موجود ہوں یہ بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ ہے سجن گوٹ، جہاں پر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں یہاں پر ایک دیوار ہے وہ گری ہے جس میں ہلاکتوں کی تعداد زیادہ بتائی جا رہی ہے اور یہاں پر ریسکیو کا عمل جاری ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی سی. یہاں کے لوکل لوگوں کو بہت زیادہ داد دوں گا کیونکہ ان لوگوں نے بر وقت ہمیں اطلاع دی ہے اس واقعے کی، اور یہ واقعہ جو ہے وہ جیسے ہی ہمیں رپورٹ ہوا ہے اراؤنڈ 10 بجے کا ٹائم تھا. اس وقت بارش بہت زور میں تھی اور جو ہے وہ آندھی اور طوفان والا منظر تھا پورے شہر میں. یہ واقعہ بیسیکلی جو ہے وہ سیکٹر 11 ہے بلدیہ کا، اس کے ساتھ ایک ایریا ہے وہاں بھی رونما ہوا ہے. یہاں پہ بیسیکلی ہماری پی ٹی سی ایل کی ایک پرانی آفس ہے جنہوں نے جو ہے وہ اپنی باؤنڈری وال نکالی ہوئی تھی اپنی لینڈ سیفٹی کے لیے، جس کی آڑ میں آ کے یہ لوگ بیٹھے تھے کیونکہ ہوا بہت تیز تھی اور جو ہے وہ اس وقت کوئی اور چیز نہیں ملی تو وہ یہاں بیٹھ گئے. لیکن ہمیں جو ابھی تک ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئی ہیں اس واقعے کے بعد وہ 13 ریکور ہوئی ہیں. وہ 13 کی 13 ڈیڈ باڈیز الحمدللہ ریسکیو کی مدد سے ہم نے جو ہے وہ فوری طور پہ ودن این آر جو ہے ہم نے اس جگہ سے ریموو کی ہیں. کراچی شہر کے اندر بڑی طوفانی بارش ہوئی ہے اور اس میں ناگوار واقعہ پیش آیا ہے جس میں 13 اموات ہوئی ہیں، 8 نامعلوم ہیں اور ابھی ریسکیو چل رہا ہے. ریسکیو کے تمام ادارے یہاں پر موجود ہیں. جی صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ایس ایس پی صاحب موجود ہیں اور رینجرس کے کرنل صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. ان کا پورا عملہ یہاں پر موجود ہے، کے ایم سی کا عملہ، ٹی ایم سی کا عملہ اور ہمارے جو لوکل نمائندے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. قدرتی آفات ہے یہ جو چلے گئے ہیں دنیا سے، ان کے ساتھ ہماری دلی ہمدردی بھی ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ بھی. ادھر گر گیا ٹیلیفون ایکسچینج کا، راگیروں کا بھی راستہ ہے، کچھ موانیوں کا بھی ادھر ہے. اب لوگوں کے توسط سے کہ یہ جو دیوار چاروں طرف باندھا ہے، یہ جو ادارہ ہے ٹیلیفون ایکسچینج جو بھی ہے، برائے مہربانی اس دیوار آپ کا ڈیمیج ہے، یہ آبادیوں کو اور بھی ٹچ ہے آگے. اس دیوار کو جو ہے نا دوبارہ مینٹیننس کرائیں، چیک کرائیں، ایسا نہیں کل کوئی ایک حادثہ اور ہو جائے. وزیر داخلہ سندھ اور مہر کراچی کی ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی. کیمرامین شعیب بلوچ کے ساتھ حیات بلوچ، وش نیوز، کراچی. تربتہ ہوار ضلع کی چاگرندگرو کا گود ترندے اور بتا چرچ سبا جلی دمک آپا گپتگا اور صدراہی ریکارڈ پروشتگا چرچ سبا کوروشی پہار کتا کیچے دبک بلیدا دشت نوک جوڑ بتگی ضلع تمپا ہم اور بتا جتائے دمگانی فیڈر سٹرپ بیگ سبا لین بند بھی تک وسگروچا ہم اور بتا بلے ای اور گیش بھی تک ڈپٹی کمشنر کی محلوق گو اپیل کتا کوروشی پانی نیمگا مروا ایدہ پکڑے کے واسطہ خطرناک جہاں مروند ہوائی کشکوری دمگاہ تیزی گواتے ہمراہ یترندے اور بتا چرش سابا جلے دبگ آپا گپتگا جبکہ محلوق جیڑہانی آماج بیتگا بنشن ریدہ ساکران دمگا تیز گواتے سابا لین کمبا کپ کچا ہب دریجی روڈ ٹریفک کے واسطہ محتل بتا جبکہ بعض دمگا لین فراہمی اثرمند بیتگ. آپریشن غضب للحق کے درچہ افغان طالبان فتنہ الخوارج خلاف پاک فوج مؤثر کارروائیاں وزنی ارشد بھی سوب جوڑ کر بتا گوری چانی وزیرستان مواز قلعے سیم سر دمگا افغان طالبان ارش منصوبہ بندی کنگا بتگاں کہ کاروائی نیام باز افغان طالبان کشک بتا بازی چیک پوسٹ علیحدہ تک تتکگاں پاکستان فوج افغان طالبان فتنہ الخوارج کمپاؤنڈ بنجل نشانک جوڑ کتگاں سیکیورٹی بنشن ردہ آپریشن غضب للحق کے درچہ ہی کاروائی کنک بیتا. دوبی نیمگا شنکاری وزیر عطا تارڑ گوشگین کے سرکار عید الفطر درگتہ وطی نیمگا و اسلامی برادر ملکانی گوشگی سرا افغانستان ناشر کارانی خلاف برجائیں آپریشن غضب للحق پنچ روزدان دارک بھی بنجائی شنکاری وزیر عطا تارڑ ایک سے سرا شنگد کے بیان گشتہ اسلامی ملک سعودی عرب قطر ترکی درخواست سرا افغانستان ناشر کاری آہانی کمک کنوکانی خلاف بڑھ جائیں آپریشن غضب للحق کے اداروں کی محتل دارگر جار جنک بتک عطا تارڑ گشتہ کے آپریشن اداروں کی محتل دارگ نیک نیتی اسلامی حصول دیما عید کنک بتک بلے سیمسرا ای دیما اگا ارش کنک بو یہ ناشر کاری ویلے سرا آپریشن غضب للحق دوبر بندات کت کنے.
ترندی میزائل اور اسرائیل باز دبگ نشانک جوڑ کنے بتگا ترک میڈیا ردا اسرائیل دفاعی نظام آئرن ڈوم گشتری میزائل دارگا سرجمہ بھی سوب تل ابی و ترندی تراک وتا شہر باز دمگا آس لگے تک ترک میڈیا ردا شنکتگی اسرائیل سرا ایرانی ارشاں صدا مردم ٹپی باسری بیران بتک بلے تاوانانی تفصیلات شنکنگ نبک تک اسرائیلی واقداران ترندی سینسرشپ پالیسی بڑھ جاہیں تبابتگی جاہن نزدیک میڈیا رواقدارک بتک میڈیا ردا ایرانی ارشا اسرائیلی شہر ہولانا باز دمک تباب کتگاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیوبا بابتا آڑو کی منصوبہ اندیادہ تک گشتک جزیرے بابتا ہرچی بلوٹت کت کنائیں امریکہ کیوبا سروکانی سرا دباؤ گیش کن گئے امریکی صدر وائٹ ہاؤس اتران کنانا گشتہ منا یقینے من کیوبا سنبھالے کے اعزاز حاصل کنا من چاہے آئیے آزاد بکنا یا وطی قبضے بکنا من آئیے گو ہرچی کت کنا رساک در رپورٹ ردا امریکی کیوبا وجودہ سروکانی بدلی مذاکرات ایک اہم ٹارگٹ سربت دیے گئے یہ بابتا بعض آپشنز موجود ہیں مثلا وزیر شہباز شریف سروکی بنجائی وزارت ہاؤسنگ اسکیم اینڈ ورک کے دیوان بتک مثلا وزیر گشتہ کم آمدنی والا طبقہ واسطہ لوگ دے گے منصوبہ ہوار پرائیویٹ شعبہ دل بڑی محلوقہ جوانی آسراتی دیگ میں اولی ترجیح مثلا وزیر لس محلوقہ ہاؤس فائنینس آسراتی جوانی وڑا پجارنے کے واسطہ گام کی سیر کے کڈنی داتک دیوان وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورک کے اسٹریٹجک روڈ میں پسرا بریفنگ داتک دیوان گشک بتا تعمیرات پڑا ٹیکس اسٹرکچر اصلاحات آرگ دیے گئے ٹیکس اسٹینڈرائزیشن سرا فیڈرل بورڈ آف ریونیو صوبہاں گش اور اصلاح بڑھ جاہیں دیوان سرپت کرنے بتا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ درچہ کم آمدنی والا مردمانی واسطہ لائے عمل جوڑ کرنے دیے گئے ریئل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ کی پڑا باضابطہ کار بیابطہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری جو کنک ہو گئے ہاؤس فائنینس سے بابطہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ سرا ہزارہ کی وزارت ایف بی آر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور صوبہ وزارت ہاؤسنگ کو گوہوار کار کن گئیں دیوان بنجائی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بنجائی وزیر اقتصادی امور احد خان اور عیدگاہ ہم ساڑے بتگاں ہندوستانی گرابانی واسطہ پاکستانی برزی سیمسرانی بندش توسیع کنے بتک پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی برزی سیمسران بندش نو کی نوٹس شنکو تک نوٹس ردال ہندوستانی ایئر لائن ہندوستان رجسٹر گرابانی سرا پاکستانی سیمسر ایدگا یک ماہ گیشی کنگے بندش شنک بتک برزی سیمسران 24 اپریل دا بند ماہ ہندوستانی گرابانی واسطہ 20 اپریل سال 2025 دا پاکستان سیمسران بند کتگاں پاکستان برجی سیمسرانی بندش ہندوستانی ایئر لائن اربا کلدار تاوان بتائی بندش 24 اپریل سال 2026 دا بڑھ جابا پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی گشگیں پاکستانی برجی سیمسر ہندوستانی رجسٹر گرابانی ہندوستانی ایئر لائن سے آپریٹر چیردستی کارمرز ویو کی درستی گرابانی سرا بندش پڑ جابی New Glow and Lovely Bright UV Duo Sunscreen. Just 2 fingers اور sun damage سے no worry. SPF 30 دھوپ سے 97% تک بچائے. Vitamin C serum بنائے اندر سے bright. New Glow and Lovely Bright UV Duo Sunscreen. شور نہ ہونے دے just clear your head away شور نہ ہونے دے just clear your head away Clear your head with the all-new world's #1 men's shampoo. چلو بوائز اب کلیئر رہنا ہے بیران بتگی مردمے پشت کپتگی روچک چا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی روایتند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشتک اگا کسی بیران بیت او آئیے روچک پشت بکپاں گوڑا آئیے پشت کپتگی روچگاں قضائیہ بدارت تنفر سودا جا پارا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ رحمت دیں بدے محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکو اولادانی سرا انچو کہ تو رحمت دیں داتک ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام چکو اولادانی سرا بے شک تو تمامی صفت و سناہانی و تمامی بزرگیانی واہم دے. اے اللہ برکت دیں بدے محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکو اولادانی سرا انچو کہ تو برکت دیم داتک ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام چکو اولادانی سرا بے شک تو تمامی صفت و سناہانی و تمامی بزرگیانی واہم دے. بیگن دامن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قول دنیائے گوما مشغول بوگ جاہل کارن بلے حال میں گندے ترن. رمضان شپاں نفلی عبادت ایمان بحرند چا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مگا گشک بتک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتک آکسی کے رمضان شپاں ایمان و آخرت گمانا ذکر و عبادت کن آئیے گستگی گناہ بخشک بن. یا رسول اللہ بیگن دامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ادب گہتریں کمال و حیرات شرطریں عبادتہ شمار بھی. رسول اللہ تنم منافق نشانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مگا درشان کند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتک منافق نشانی سین گپ جن دروگ بندت وعدہ کند پورا نہ کند وحدے کے آئیا امانت دے خیانت کند. بیگن دامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول عقل مند مدام گوں گھمو پگراں گرو چھیل بھی. رسول اللہ کوئٹہ سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی پریس کانفرنس کا نانا سیکیورٹی فورسز پر وقت کاروائی ساڑھ تک انعام یک مبینہ وقت کچھ بمبار زال پولی دستگیر کرنے بھی تک
آئی گشتک سیکیورٹی ادارہ نے مؤثر حکمت عملی سبب معصوم جان رکھک بیتگام یک زال بولا ردی مول مراد واسطہ کارمرز کنگچا دارک بیتگ آئی گشتک کہ زال بولا معاشر عزت حاصلی بلے بعض عناصر اشا گمراہ کنا ناشرکاری نیمگا برام سر وزیر بہتام جتائے کہ بلوچ لبریشن آرمی وڑے گروپ بلوچ ورنہا لا حاصل جنگ نیمگا بر گیا اشا چیو کا ہون ریچی بھی گئے اچ مثبت نتیجہ برآمد نبی آیا معاشرے سرا زور داتا کہ ای جاور حالے سنجیدگی گو غور کنک بھی سر وزیر سرفراز بگٹی ردا دزگیر زالبول سے ماہ واسطہ یک مرکزہ ایر کنک بھی کہ امودہ آئیے تفتیش گو ذہنی بحالی ہم کنک بھی آئی گشتہ کے ریاست زالبول کو عزت و قانون ردا برتاؤ کنک و آ تحقیقات کمک واسطہ تیاری دومی نمگا زالبول آئیے پجار لائبہ نامہ چبتا آئیے سیادی چزہری ہے آئیے واتی بیان داتے کہ آئیے ذہن سازی کنے بوتا اور یک ردے کار واسطہ تیار کنے بیتر تربت ہوشاب 0 پوائنٹ نزدیک کنٹینر گاڑی چپیے گا پد آس لگے تک ویلا گاڑی سرجمہ ست کو پربو تک پولیس ردا ویلا چو گاڑی ڈرائیور عبدالرشید ولد خدا داد ساکن کلات موت زانہ وڑا محفوظ بیتا زانہ بھی گاڑی ایران مند بورڈر چا کوئٹہ نمگا روگا بیتا کہ راہا ویلے آماز بیتا گورنر ہاؤس کوئٹہ یک گورنر ہاؤس حلبرداری مراکش برجمدار بوتا گینیاما گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکیلا رکن صوبائی اسمبلی میر ضیاء لانگو چا صوبائی وزیر سوگن زرتک اموہا سروزی بلوچستان میر سرفراز بگٹی صوبائی وزراء اراکین اسمبلی صوبائی سیکریٹریز اویل چتائیں سیاسی گلانی راشون ساڑی بیتگام اور محمد رمضان المبارک بابرکت ماہ نیاما گوشت نہادہ بھی تحاشا گیشی بتک چشی صحبہ غریب و متوسط طبقہ تکان سری شہریان گشکیں گرانی حادی صحبہ امکرو چھے ضروری چیز بحضورگ محلو کے واسطہ عذاب جوڑ بتک دل گوش کرنے اور محمد اچھا علی حسن بلوچ رپورٹا استاد محمد میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے دوران گوشت کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے جس کے باعث غریب اور متوسط طبقہ شدید پریشانی کا شکار ہے مہنگائی کے اس طوفان میں روزمرہ کی ضروری اشیاء کی خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے گوشت دیکھے پہلے گوشت مرغی 500 چلتا ابھی وہ 700 پہ پہنچ گیا ہے اور بکرا گوشت چلتا تھا 2000 ابھی وہ 24 میں چل رہا ہے 2400 اور بڑا گوشت چل رہا تھا 1000 میں ابھی وہ گیا 1400 یہ کیا ہے آپ خود اندازہ لگائیں مجھے وہ یاد ہے دنیش کمار کا ایک اس نے کہا کہ شیطان بند ہوتا ہے میں نے کہا میں تو سوچتا ہوں کہ شیطان کھلا ہے اس مہینے میں یہی ہم پیغام اور گورنمنٹ اعلیٰ سے یہی گزارش کریں کہ بھائی اس پہ آپ خود نظر ثانی کریں عید قریب ہے رمضان کا مہینہ ہے بابر کا مہینہ عوام کو کچھ فیسلٹیٹ دیں شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائے سرکاری نرخ نامے پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی حسن بلوچ وش نیوز استاد محمد بلوچستان ہائی کورٹ موضوع وکلا ناشرکاری آماد چکانی تعلیمی معاونت درگتہ آئین درخواست پوچھتاچھ تک چیف جسٹس محمد کامران خان ملا خیل جسٹس محمد نجم الدین وینگل ہوار بیلچا کیس پوچھتاچھ تک درخواست بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسییشن صدر عطا اللہ لانگو ایڈوکیٹ نمگچا جم دیے بتک ایتہا مستقل معذور اور ناشرکاری آماچی وکلے چکانی واسطہ وانو گزانو کمک فراہم کنگے دستبندی کنے بتک آمد کے صبوری حکومت 4 معذور وکلے چکات یوگی فنڈڈ اسکالرشپ دیے کے فرمان شنگ کنانا متعلقہ حکام اسکالرشپ پروگرام دائرہ کار گیش کن کے سرا غور کن کے فرمان داتا ہے کیس گوش دارک 1 اپریل سال 2026 معطل کو تک کراچی بلدیہ ٹاؤن دبک سجن کوٹا طوفانی گواتا چایک دیوالی بار کپتا چرش صبا 13 مردم بیران بیتا ریسکیو مشن ردا ویلپت کم کی ٹیم زت ویلے چاہا سربتا گیش تفسیر دیے گئے حیات بلوچ
जिस वक्त मैं मौजूद हूँ ये बल्दिया टाउन का इलाका है सजन गोट, जहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें यहाँ पर एक दीवार है वो गिरी है, जिसमें हलाकतों की तादाद ज्यादा बताई जा रही है और यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं DC। यहाँ के लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा दाद दूंगा क्योंकि उन लोगों ने बर वक्त हमें इतला दी है इस वाक़े की, और ये वाक़या जो है वो जैसे ही हमें रिपोर्ट हुआ है अराउंड 10-10 बजे का टाइम था। इस वक्त बारिश बहुत ज़ोर में थी और जो है वो आंधी और तूफ़ान वाला मंजर था पूरे शहर में। ये वाक़या बेसिकली जो है वो सेक्टर 11 है बल्दिया का, उसके साथ एक एरिया है वहाँ भी रूनुमा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली हमारी PTCL की पुरानी ऑफिस है, जिन्होंने जो है वो अपनी बाउंड्री वॉल निकाली हुई थी अपनी लैंड सेफ्टी के लिए, जिसकी आड़ में आके ये लोग बैठे थे क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी और जो है वो उस वक्त कोई और चीज़ नहीं मिली तो वो यहाँ बैठ गए। लेकिन हमें जो अभी तक डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं इस वाक़े के बाद वो 13 रिकवर हुई हैं। वो 13 की 13 डेड बॉडीज अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू की मदद से हमने जो है वो फौरी तौर पे विदिन एन आवर जो है हमने उस जगह से रिमूव की हैं। कराची शहर के अंदर बड़ी तूफ़ानी बारिश हुई है और इसमें नागवार वाक़या पेश आया है जिसमें 13 अमवात हुई हैं, 8 नामालूम हैं और अभी रेस्क्यू चल रहा है। रेस्क्यू के तमाम इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। जी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, SSP साहब मौजूद हैं और रेंजर्स के कर्नल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है, KMC का अमला, TMC का अमला और हमारे जो लोकल नुमाइंदे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुदरती आफात है ये जो चले गए हैं दुनिया से, उनके साथ हमारी दिली हमदर्दी भी है, उनकी फैमिलीज के साथ भी। इधर गिर गया टेलीफोन एक्सचेंज का, राहगीरों का भी रास्ता है, कुछ मवालियों का भी इधर है। अब लोगों के तवज्जुह से ये जो दीवार चारों तरफ बांधा है, ये जो इदारा है टेलीफोन एक्सचेंज जो भी है, बराए मेहरबानी इस दीवार आपका डैमेज है, ये आबादियों को और भी टच है आगे, इस दीवार को जो है ना दोबारा मेंटेनेंस कराएं, चेक कराएं, ऐसा नहीं कल कोई एक हादसा और हो जाए। वजीर दाखिला सिंध और मेहर कराची की जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत की। कैमरामैन शोएब बलोच के साथ हयात बलोच, वश न्यूज, कराची। New Glow and Lovely Bright UV Duo Sunscreen, just 2 fingers और sun damage से no worry। SPF 30 धूप से 97% तक बचाए, विटामिन C सीरम बनाए अंदर से ब्राइट। New Glow and Lovely Bright UV Duo Sunscreen। शोर ना होने दे, just clear your head away। शोर ना होने दे, just clear your head away। Clear your head with the all-new world's #1 men's shampoo। चलो बॉयज, अब क्लियर रहना है। तनम रोचगे मज़न शानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुश्तक के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुशगिन रोचग यक अस्परिन पमिश्का रोचगी मर्दुम न बी न पी गब बेजन व न जाहिल कारवेकन आगा मर्दुमे गो आइया बिमिड़ित या जाओ जिकत बिकन गोड़ा जवाबा बुगशित मन रोचगा ए गप्पा दो बरा बुगशित कि हमा ज़ात सौगिंदी हाये दस्ता मनी हरवाइंत रोचक दारे दपे बू अल्लाह गोरा चम मिस के बुआ गहतरिन ओ पाक पलगारे अल्लाह ताला गुशगिन के बंदा वती वरग वपसग ओ दुनियाई वाहिशाता मनी हातिर यलादन रोचक प मनाइंत मन इशिये बदला दया हो इशिये बदला चा ईदगी नीकिया दा बराबरें या रसूल अल्लाह। बेगिन दामन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुए कौलिन अक्लमंद वता जहलकन ओ बुर्जिया सरबित ओ नादान वता बुर्जकन ओ जलील भी तनम
जन्नत दरवाज़ग रैयान। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत कंद कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुश्तग जन्नत यक दरवाज़गी रैयान इंत क़यामत रूचगा ई दरे तहा रूचग दारे मर्दुम मान बंद इशा हबीद दिगा हिच कस चा ई दरा रौत नकन तवार पिर जनक बीत की रूचक दारे मर्दुम कुजंत गुड़ा रूचक दारे मर्दुम पात कायंत पूछतंत ओचा हमी दरा जन्नता मान बंद इशिया अबीद चा ई दिगा कस ई जन्नत दरवाज़गा रौत नकन ई मर्दुम तहा मान बंद गुड़ा ई दर बंद कनक बे दिलम बेगिन दामन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौलिन अकीदे तहा शाकिर कनक शिरक बरोबरिन रसूल अल्लाह। तनम फरसूदा जाबारा जिजरा या रसूल अल्लाह दिलम दिलम मशगुदा दिलम पशमुर्दा वारा जैसी या रसूल अल्लाह। चुसूए मन गुज़रे मन नादा मन गुज़र मन नादा फिदाए फिदाए नक्श नालत कुनो जा या रसूल अल्लाह। तनम फरसूदा जाबारा जिजरा या रसूल अल्लाह। अतरा खुशाई पर गुनाहगार मकुन मैं रुम जामीरा मकुन मैं रुम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। फरसूदा जाबारा जिजरा या रसूल अल्लाह। बुलोटा मनाशा
مدینہ درا فادا گایا بازی من کایا گوتی سرا بلوٹا مناشا آقا کرے مگو سمانی من کنا من تی ترے ترا صدا نندا وطن کنا کی دوست وطن ذرا ذرا بلوٹا مناشا مدینہ درا زیارت کرنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زیارت کرنا مروزہ چمروشنا بجا ہر مرضی گونے کی منا گروئی شفا بجا ہر مامی دلے گی من دل گوش کنا ترا بلوٹا مناشا مدینہ درا پادا گایا بازی من پادا گایا بازی من کایا گوتی سرا بلوٹا مناشا لالا بنا پاس میں نظر بی بی دعائی کمر آقا منی دعا سر بی بی دیدار بی بی منا راتہی منزل دایت برا بلوٹا مناشا مدینہ درا پادا گایا بازی من کایا گوتی سرا بلوٹا مناشا مدینہ وطی درا تنم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشگند رمضان نو کا گندے روچک بے و عید نو کا گندے روچک مبے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشگین یک ماہ کم تری شب 29 پمشکا 29 شپارن وحدی کی نوکا گندے روچگ مبے اگا نوک چیر بک 30 شپاں پورا بکنے فرسودہ جاں بارا زیجرا یا رسول اللہ بگن دامن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قول ازگار شان بکند حرابم بلے نیزگار بکند سخت باز حرابم رسول اللہ تنم روچک دارے فراموشیہ ورگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائنیت آگا کسی گو فراموشیہ چیزیں پیواٹ گڑاوتی روچگا برچہ بداری پرچیا کے اشی آیا اللہ وارن تک تنم فرسودہ جاں بارا بگن دامن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قول باز وحدہ ردی معاف کنگ ردکارا سک باز دلیر کند رسول اللہ اللہ کلی جہانانی خالے کے اللہ 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 تو بھی مٹو بھی مسلو بھی دربارے چاکلی جہانا چی شر تیرے تو بھی مٹو بھی مسلو بھی دربارے چاکلی جہانا چی شر تیرے اللہ 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 تو انسان و جنانی پیدا کنو کلی کلی عالم تو روزی دیو اللہ اللہ اللہ
मुकसा हो जाने ताज़ेरी अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। तनम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुशगिंद रमज़ान नो का गिंदे रोचक बै और ईद नो का गिंदे रोचक मबै। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुशित के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुशगिंद यक माए कम तेरे शब बिस्तो नो इन पमिश्का बिस्तो नो शपारन वहद के नो का गिंदे रोचक मबै आगा नोक चीर बित सी शपा पूरा बिकने। फरसुदा जा बारा जीजरा या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चवश न्यूज़ अमन मधिया बलोच दिलगुश कने सरहाला। कराची दमकलियारी गुलिस्तान कॉलोनी कोयले गोदाम नज़दीक तूफानी और अचायक माड़ी बारे कशे 2 मंजिला मकान सरा कब्ता हालन रिदा वैले वादा लूगे जाम ने मौजूद नबुतगा चर्च सब हिचवड़ी जानी तामान नबिता। कराची बल्दिया टाउन दमक सज्जन गोटा तूफानी गुआता चयक दीवाली कब तक चर्च सब्बा से तमर्दम बीरान बुता रेस की बुनशन रिदा वैला पदकुम की टीम जुत वैले जाह सर बुतक मलबैचे रची मर्दम कशतगा। तुरबत शहरा गिरंद गुरु का हवा रुंदी और रिकॉर्ड बुता चर्च सब्बा कोर शीपा हार कोता। हब्बो आये कशगरी दंगा तेज बातें हमरा या त्रुंदे और बिंदाद बितक चर्च सब्बा जल्ले दमक आफा गिफ्तगा महलूक जेड़ा हनियामा चा बुंशन रिदा साकरान दंगा तेज बात सब्बा लेने खंबा कप्तगा। ऑपरेशन गजब हक के दरचा अफगान तालिबान ओ फितनाल खवारिज खिलाफ पाक फौज मुअस्सर कार्रवाई पर चाहें सिक्योरिटी बुनशन रिदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिलसिले दमगा कार्रवाई या मजनी कच्चा कार्रवाई या मजनी उर्श कोशिश भी सूख जूड़ कने बुता। शिकारी बुंजाई वजीर अता तारड़ गुश्ता सरकार ईद उल फित्र दरगता वती नेमगा और इस्लामिया बरादर मुल्कानी खुशी सरा अफगानिस्तान आशिरकार हिला बढ़ जाए ऑपरेशन गजबिल हक पंचरूदा अदारू की दाश्त तक। तुरंदी मिसाइल और इसराइल बाज़े दमक निशानक जोड़ कर बुतगा तुर्क मीडिया रेदा इसराइल दिफाई निज़ाम आयरन डूम गिश तिर मिसाइल दारक भी सूबीस फिर अभी बतरुंदी ट्राक कुत्ता शहर बाज़े दमगांस लगे तक। सदर ट्रंप क्यूबा बाबता एक आड़ो की मनसूबे इंदियादा तक गुश्तक जजीरे बाबता हरची ब्लूटिथ कुतकनी अमरीका क्यूबा सरोकारी सरा दबाव कीश कर गई। अमरीकी सदर वाइट हाउस अतरान कराना गुश्ता मना यकीनी मन क्यूबा संभाले के एजाज हासिल करना। सरवजीर बलोचिस्तान में सरफराज भुट्टिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना सिक्योरिटी फोर्सेस बरवक्त कार्रवाई साढ़ तक नियामा यक मुबैना वक्त कुछ बमबार जाल बोले तस्की कनक भी तक अयुगुश्ता सिक्योरिटी इदाराहानी मौसर हिकमत अमली सबब मासूम जान रखक भी तक एक जाल बोला रदी बोल मुराद वास्ता कारमर्स कनगा लाचार कनक भी तक हम के बरवक्त कार्रवाई अदारक भी तक।
घोषाब 0 पॉइंट नज़दीक कंटेनर गाड़ी चप्पी पदास लगे तक वैलचा गाड़ी सरजमासत का गुपुर तक पुलिस रिदा वैलचा गाड़ी ड्राइवर अब्दुल रशीद वल खुदा दाद साकिन कलात मौजाना वड़ा में पूजे गवर्नर हाउस को एक सादा बले पूर्वकार हलबरदारी मराकश बरजमदार बितर मराकश गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुकेला रुकन सूबाई असेंबली मीर सियालांग वचा सूबाई वजीर सोखिन जुर्तर बलूचिस्तान हाई कोर्ट माजूर विकला व नाशिरकारी आमा चौकानी तालीम हुकूमत के दरगता आईनी दरख्वास्त पूछताछ डगुता चीफ जस्टिस मोहम्मद कामरान खान बुल्ला खैल जस्टिस मोहम्मद नजमुद्दीन मेंगला हवार बेन से 21 पूछताछ सांगड़ में सल्तागिरी हो नियाम अफसोसनाक वैल पेशत का ग्रैंड कप कर 14 साले वरना प्रेम कोहली वीरान बुता अयमात गुरु कोहली टप्पी रेस की बुनशुन रिदा लाश और टप्पी अस्पताल सर करने की जगह पाकिस्तान और तुर्की वज़ीर ख़ारजा खित्ते गेश बियो के कशोचिले सरा तशवीर दर्शान को तर नायब मजन वज़ीर दरीकारनी वज़ीर इसाक टारा गुस्तगी शपा तुर्की वज़ीर ख़ारजा हक्कान फेदाना को टेलीफोनिक गप को तक इनियामा खित्ते मौजूद जावर हाल सरा हयाल लेका दर्शान को तक ईरानी पासदारा ने इनकलाब इंतकामी कार्रवाई अज़म दर्शान कराना गुश्ता अली लारी जानियो ईदगा शहदे हून फरामोश नकनी ईरान इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर IRGC कौम इस्लाम से मुशीर अली लारी जानियो कोश तस्दीक पल बढ़ जाए बयाना अली लारी जानिया एक नुमाया शख्सियत मुफक्किर और इनकलाबी सियासतदान करार दाता है ईरान और इसराइल न्याम जंग ईरान और जामन पाकिस्तानी वतन वादरी रिद अब्दनी रूची के बढ़ जाए ज़िले हुकाम रिदा ईरान से तफ्तान बॉर्डर वसीले मरूची चिल 4 मरदम जबकि अब्दा रूच न्यामा मजमूवड़ा 3000 अफसद अश्तार 4 मरदम वातर सरबुतगा New Glow and Lovely Bright UV Duo Sunscreen. Just 2 fingers और sun damage से no worry. SPF 30 धूप से 97% तक बचाए. Vitamin C serum बनाए अंदर से bright. New Glow and Lovely Bright UV Duo Sunscreen. शोर ना होने दे, just clear your head away. शोर ना होने दे, just clear your head away. Clear your head with the all-new world's #1 men's shampoo. चलो बॉयज, अब क्लियर रहना है. रमज़ान शपान नफली इबादत ईमान बहरिंत चा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मगा गुशक बुतक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुश्तक आकसी के रमज़ान शपा ईमान व आखरत गुमाना ज़िक्र व इबादत कन आइए गुस्तगी गुना बख्शक बन या रसूल अल्लाह. बेगिन दामन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुए कौलिन अदब गहतरें कमाल व हैरात शर्तरें इबादता शुमार भी रसूल अल्लाह
برادر چاروں السلام علیکم مراگش بزانہ وشد کے انچو کہ مگندگائیں کہ ایرانہ کشیدہ صورتحال سببا تو ای ودا بلوچستان اما سرحدی اضلاع یا ڈسٹرکٹس کے استان ادھا ہم صورتحال انتہائی تشویشناک ہیں پرچہ کہ اما بارڈر اضلاع کے آنی سنسر کو ایران سنسرہ بندوں کا تو آہانی کار اور روزگار ایک مدنی وسیلہ کے استیں ایران بارڈر ہیں تو ایران سراودی کے اسرائیل اور امریکہ مشترکہ رش کنک بتگا تو چرشی پد مگندیں کے صورتحال تہا نگیگی آنے و دومی نمگا ایران بارڈر کے استیں عارضی طورہ بند کنک بتا تو ایران امریکہ اسرائیل درمیانہ عالیہ کشیدگی کے استیں چرشی پد کتے صورتحال کے استیں مسلسل غیر یقینی شکار ہیں بلے اشی اثرات کے استیں پاکستان سرحدی علاقہ خصوصاً بلوچستان مکران ڈویژن رکشان ڈویژن سرا کب تک پرچہ کہ دوئیں ڈویژن کے استیں شانی اضلاع بلوچستان ایرانی بارڈر کے استیں آیا گوں بندوں کا تو دومی نمگا مگندگا کہ ایرانہ پسندیں پاکستانی شہری کے استیں ہمارا لاوار واپس بھی ہوگا ہو دومی نمگا سرحدی بندش سبا معاشی اور روزمرہ زندگی کے استیں روزگار سبا ہم شدید متاثر ہیں تو بعض مردمانی کو شکیں کہ ایرانی تیل کے استیں ملوک بلوچستان گیشتے نمگا کارمرز کا تو آئیے قیمت کے استیں فی لیٹر کے استیں ساتھ کلدارہ گیشی کنک بتگا دومی نمگا اشیاء کردنوش کے استیں عام چاہ ایرانہ کہتے ہیں فروٹ ایرانہ کے دیکھیں بعضی چیز ایرانہ کا ہمیں وڑا ایرانی گیس کے استیں ملوک مکرانہ یہ دیکھ گا ایرانی گیس کارمرز کا تو آئیے قیمتہ کے استیں مزنے کے ساسیہ گیشی بوانے تو یہ صورتحال تہا مگندے کے ملوک کے یک مزنی کار روزگاری ہمیں بارڈر آگو بندوں کے تو سرحدی اضلاع کے استہ آنی معیشت انحصار ایرانہ رسمی اور غیر رسمی تجارت کے استیں آئی آگو بندوں کے تو اشیاء بیت سرحدی تجارت کے استیں ٹرانسپورٹ اور فیول کاروبارہ وابستہ ہزارہ مردم کے استہ آنی روزگار متاثر ہیں چرشی سبب بے روزگاری ہے تو کا گیشی آہانی اور ایرانہ چے آؤ کے اشیاء کردنوش یا دیکھے ضروری سامان کے استہ آنی بندش سبا ملوک کے بے روزگار بو گئے اس سلسلہ کے استیں بڑھ جائیں تو دومی کا اگر عالمی تناظرہ صورتحال چارک بھی تو نہ صرف بلوچستان بارڈر اضلاع کے استہ شدید متاثر ہے بلکہ کلیجی ممالک ایرانی صورتحال سبا متاثر ہیں چونکہ گستگی روچہ مجھتا کہ ایران براہ راست بحرین امریکی فوجی اڈے سرا املاک ہوتا تو اودھم مزنے کے ساسیہ تاوان بوتا او آبنائے اور مز کے استیں اودھم ایرانہ خبردار کوتا کہ بارودی سرنگ کے استیں اودھا بچائنیو چرشی سبا تیل بیپار کے استیں آئی تو کا مزید سختی کنک بھی چونکہ یہ ودا دنیا بعضیں ملک کے استیں اودھا تیل بحران پمیش کا ودی بوگا پرچہ کہ ایرانہ آبنائے اور مز کے استیں اودھا غیر معینہ مدت واسطہ بند کوتا تو یہ درستی صورتحال کے استیں وتیجہ آگا بلکہ باوجود کے استیں ایران اسرائیل اور امریکہ وڑے ایک مزنے طاقت یہ مقابلہ کنگائیں بلے دومی نمگا میں گندے کہ گوادر کیچ پنجگور خاران ماشکل اور چاگیو تفتان دمک کے استاں اس صورتحال سبوا متاثر ہیں تو گوشک میں بتا کہ ایرانی تیل کے استی پٹرول لیٹر 150 آکنک بتا تو ای ودا دوستو 50 کلدار سریں تو ای ودا 70% انحصار کے استیں مختلف شعبہ زراعت یا دومی نمگا مائی گیری یا دیگر شعبہ کو وابستہ ہیں خاص طور پر میں گوادر گپا کرنے کہ ملوک کے گشتے میں کار روزگار یا روزگار وسیلہ کے استی مائی گیری تو آنی ادار یا مزن بوجیک کے استاں آنی انحصار ایرانی تیل سرائیں تو بلوچستانی سرحدی دمگا پاکستانی پیٹرولیم مصنوعات منظم نیٹ ورک یہاں موجود نہیں تو ایرانی تیل کاروبار یا یہ غیر رسمی تجارتہ لکا مردم کے استاں بے روزگار بودتگاں ملوک کے کار روزگار وڑے نہ وڑیا متاثر بودتا بلکہ اما مردم کے آنی کار روزگار ایرانی وارڈرہ کو وابستہ ہیں اما مردم کے استیں دیگے شعبہ کاربار کنگاں ملے ودی کے ادھر پاکستانی تیل منظم نیٹ ورک نبی گوڑا مردمانی کاروبار متاثر بھی تو ہمیں والا گپتر تران بر جائیں میں کو نمبرداری کنگائیں آگاہ رحیم صاحب کے انجمن تاجران بلوچستان صدری آئیو گیشن گپتران کریں آگاہ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے پروگرام میں شریک ہیں تو سر جو بلوچستان میں جو اکثر انجمن تاجران ہیں وقتاً فوقتاً پریس کانفرنس کرتے ہیں اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں تو مسائل اپنی جگہ لیکن اس وقت اگر بلوچستان کی بات کریں تو بہت سارے ایسے علاقے اضلاع ہیں جن کا بارڈر جو ہیں ایرانی بارڈر سے منسلک ہے تو وہاں لاکھوں لوگوں کا روزگار ایرانی بارڈر سے وابستہ ہے یا ایرانی اشیاء کردنوش کی چیزوں ہیں ایرانی تیل سے وابستہ ہے تو یہ جو کشیدگی ہے ایران میں امریکہ اسرائیل کے جو ہیں حملوں کے بعد ایران پر
تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے کاروبار پہ کس حد تک جو ہے ایک بری اثر پڑی ہے بلوچستان میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے شکر گزار ہے بس چینل کے جنہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے مسائل کو اجاگر کیے ہیں. دوسری بات آپ نے ایران بارڈر کے متعلق بات کی ہے. میں تو یہ کہتا چلوں کہ بلوچستان کا دار و مدار پاکستان بننے سے پہلے بھی انہی بارڈروں پر منحصر تھا. لوگ یہ بارڈروں کے ذریعے اپنا کاروبار کرتے تھے, کوئی اشیاء لے کے آتے تھے یا کچھ لے کے جاتے تھے, تو یہ ان کی یہی تجارت تھی. اب پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے آج تک وہی صورتحال ہے, وہی کاروبار ہے, لیکن نہ جانے کن وجوہات کی بنا پہ ہمارے جو اعلیٰ اقتدار میں آتے ہیں وہ پھر خاص اسپیشلی طور پہ مسلم لیگ نون کی حکومت جب آتی ہیں تو وہ ہمارے بارڈروں کو بند کر دیتے ہیں تاکہ لاہور کی اشیاء وغیرہ جو وہ زیادہ بک سکے. اور اب جو آپ نے جو سوال کی اس حوالے سے کہ ایران میں اب جو صورتحال پیدا ہوا ہے, اس صورتحال سے یقیناً ہمارے لوگوں پہ کافی زیادہ اثر پڑا ہے. کاروبار کے حوالے سے نہ کوئی آ سکتے ہیں نہ کوئی جا سکتے ہیں, بارڈر بند ہیں, وہاں پہ ایران میں تو جنگ ہے, اسی حوالے سے کافی زیادہ فرق پڑا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے جو دو بارڈر ہیں, تفتان بارڈر ہیں اور چمن بارڈر ہیں, ان سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ تھا. ان سے بدقسمتی سے ان کو بند کر دیا گیا اور لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر کے انہیں قصداً جو ہے وہ دہشت گردی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. جب کاروبار نہیں ہوگا تو لوگ پھر کس طرف جائیں گے؟ بلوچستان میں تو کوئی انڈسٹریز نہیں ہے, کوئی کارخانے نہیں ہیں. تو یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ یا تو بلوچستان کے لوگوں کو روزگار دے, خاص کر جو بارڈر پہ رہتے ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے, یا تو ان کو کوئی متبادل روزگار فراہم کر دے, یا پھر یہی جو ان کا کوئی ڈیزل لے کے آتے ہیں, کوئی ٹائر لے کے آتا ہے, کوئی کپڑا لے کے آتا ہے, تو ان کو پھر چلنے دیا جائے. جی تو اگر صاحب جیسا کہ آپ نے چمن بارڈر کا بھی ذکر کیا, تفتان بارڈر کا ذکر کیا, تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو افغانستان کی بارڈر ہے وہاں بھی صورتحال کشیدہ ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے. اس طرف جو ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا کشیدگی ہے, ایران پہ براہ راست حملہ ہے. تو بنیادی طور پر جو اشیاء کردنوش کی چیزیں ہیں وہ بڑے پیمانے پر جو ہیں ان کی پرائز جو ہیں عائب کر گئیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ اس حوالے سے حکومت, دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بھی جو ہیں پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پہ اضافہ کیا. تو ایک طرف بارڈر پہ جو ہیں معاملات ہیں اور دوسری طرف حکومت پاکستان جو ہے بڑے پیمانے پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر رہا ہے. اس سے جو ہے عام زندگی کی جو چیزیں ان پہ بھی اثرات پڑیں گے. تو اب کیا کہیں گے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں, عوام کو کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں؟ یار اب یہ بدقسمتی کی بات ہے. اگر ہم یہاں پہ وہ قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت. تو آپ پاکستان کو کیا دکھ پڑا تھا, ان کو کون سا حملہ اس کے اوپر ہوا تھا جنہوں نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 55 روپے کا اضافہ کیے؟ دنیا میں کدھر بھی, جہاں ایران میں جہاں پہ تہران کو تباہ کر دیا گیا ہے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے, جس کے ہم شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں, وہاں پہ ایک صحافی بتا رہے تھے کہ وہاں تہران میں جو کہ امنوں کے زد میں بھی ہیں, وہاں پہ صرف 2 گھنٹے کے لیے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوا, اس کے بعد کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوا ہے. اور تیل کی قیمتوں میں نہ ہونے کے برابر اضافہ کیا گیا ہے. ہمارے ہاں تو الحمدللہ نہ کوئی لڑائی ہے, نہ کچھ ہے, نہ کوئی جنگ ہے. اس کے باوجود ہمارے نائل حکمرانوں نے جو ہے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کر دیے, جس کی انجمن تاجران بلوچستان شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتی ہیں. اب ہم گلہ کس سے کریں؟ ہم تو اپنے ایک ہی آرمی چیف ہیں جو عوام کی آنکھیں انہی کی طرف ہے کہ خدا را سید حسین منیر صاحب آپ قرآن کے حافظ بھی ہیں, پاکستانی لوگوں کے آنکھیں آپ کی طرف ہے, آپ زورور لوگ ہیں, آپ یہ جو نائل حکمران ہیں خدا را ان سے چھٹکارا دے پاکستانی عوام کو. تو اگر صاحب دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کشیدگی سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چمن
بارڈر اور ایران کے جو مکران کا بارڈر ہے تفتان کا، وہاں بھی جو ہے کاروبار کو انتہائی سخت بنا دیا گیا. تو آپ لوگ یا آپ تاجر برادری اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے کہ ایران کے ساتھ یہ جو تجارتی معاملات ہیں اس کو اتنا سخت کیوں کر دیا گیا، اتنے پابندیاں کیوں ہوئیں؟ کیا دنیا میں بارڈر کے جو ہیں کاروبار یا سرحدی تجارت نہیں ہو سکتی، صرف یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے؟ اس کو اتنا سخت کیوں بنا دیا گیا ہے؟ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر عمران کی حکومت تھی یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس پہ اتنی سختی نہیں کی جاتی ہے، لیکن جب سے نون لیگ کی حکومت آتی ہے چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف لاہور کی اشیاء بکے، اور اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. بلوچستان کی سپیک کے پیچھے سارے لاہور میں لگے ہوئے ہیں. لاہور سے انہوں نے لٹل پیرس بنایا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ لندن بنایا ہے اسے. بلوچستان جو کہ بدبخت صوبہ ہے اور وہاں پہ ہمارے ہاں ایک ڈبل شاہراہ نہیں ہے. کراچی کوئٹہ کا شاہراہ جو ہے 10 سالوں سے اس کے اوپر کام شروع ہے، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے، جبکہ پنجاب میں اورنج سینڈز وغیرہ ہیں. تو یہ تو ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ بلوچستان کو کب تک پسماندہ رکھیں گے، بلوچستان کے لوگوں کو کب تک وہ پسماندہ رکھیں گے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو بے روزگار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو یہ دگلا پالیسی جو ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک طرف بلوچستان کی تصویر دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ بلوچستان کی یہ تصویر ہے، اور دوسری طرف بلوچستان کے ساتھ ہمارے ہی حکمران ظلم زیادتی کر رہے. یہ ہماری بلوچستان اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پارم 47 کے پیدا کردہ، یہ تو صرف اپنے جیبیں بھرنے کے لیے آئے ہوئے. ان کو بلوچستان کے لیے کون سا انہوں نے سوچا ہے؟ ماں سوائے 3-4 ہمارے جو ایم پی ایز ہیں وہ انہی کے اس بارڈروں سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، باقی کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی ہے، جن کی وجہ سے بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. لوگ مجبور ہو کر جو ہمارے ملیٹنٹس اسے کہتے ہیں یا جو ناراض کہتے ہیں ہمارے بھائی، انہی کی طرف لوگ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی روزگار کے مواقع نہیں ہیں. لوگ ایران سے یا چمن سے کوئی ٹائر لے کے آتا تھا، کوئی 5 لیٹر پیٹرول یا ڈیزل لے کے آتے تھے، ان پر بھی یہ لوگ ان سے پیسے لیتے تھے، اپنا بتا لیتے تھے، اس کے باوجود ان کو بند کر دیا گیا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ کے چینل کے ذریعے کے توسط سے اپنے حکمرانوں سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا شہباز شریف یا دوسرے جو حکمران ہیں یا اپنے بیٹے کو زمبات میں بٹھا سکتے ہیں جو چلتا پھرتا بم ہے، لیکن وہ اپنے روزگار کے لیے اتنا سخت کاروبار کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اس کے باوجود انہیں کاروبار کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا ہے، تو لوگ کس طرف جائیں گے پھر؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، خاص کر جو ہمارے بلوچستانی جن کو خود بلوچستانی کہتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں. جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ بلوچستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے قطن، ان کا علاج کون کرے گا، ان کا مداوع کون کرے گا؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. حکومت کی طرف سے ڈی سیز کو 2 روپیہ اگر روٹی کی قیمت میں لوگ اضافہ کرے، تاجر برادری یا دال کی قیمت میں اضافہ کرے یا گوشت کی قیمت میں اضافہ کرے، اس کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. اور ادھر رات کے تاریکی میں جو ہے 55 روپیہ فی لیٹر میں اضافہ کیا جاتا ہے، کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے. پھر ستم ظرفی کی بات یہ دیکھے، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے سعودی عرب کو کہا کہ آپ ہمیں $10 ارب قرضہ دے دے، اگر ہم نے نہ دیا تو اس سے جو سعودی عرب میں ہماری تاجر برادری ہیں جو کاروبار کر رہے، آپ ان سے پھر کاٹ لینا. اس سے بڑی شرمندگی والی بات کون سی ہے؟ خدا را یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے. ایسے نائل لوگوں کو لیا کر بٹھا دیتے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ لوگ کیا کریں پھر. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آغا رحیم صاحب، صدر انجمن تاجران بلوچستان، اپنا ٹائم نکالنے پروگرام میں شریک رہے. مرادار چاروں کا چکمہ گپتران کنگائتے ہیں ایران کشیدہ صورتحال، ایران اس طرح اسرائیل اور امریکہ مشترکہ عملہ پد ایودہ بلوچستان سرحدی اضلاع کے استاں مکران ڈویژن رکشان ڈویژن اودا
صورتحال کستی انتہائی تشویشناک ہیں. تو یہ اما گندگائیں کہ اودا اشیاء کردنوش بحران عبید پیٹرولیم مصنوعات کستی آئی شدید بحران. تو بلوچستانہ مردم کے استاں تیلے گیشن کارمرد خاص طور پر بارڈر اضلاع ایرانی تیلے پرچکے اودا پاکستانی تیلے چشے منظم میں نیٹ ورک کے ہم نیستیں. تو دومی مگا وہاں اودا ایرانی تیلے اس مگلیں گا اور غیر رسمی تجارت کستے ہیں اور لکھاں مردمانی روزگار وابستہ ہیں. بلے بنیادی طورہ یہ ودا صورتحال این ایجاد کا سر بوتا پرچکے عارضی طورہ ایرانی بارڈر کستے بند کنک بوتا اور دومی مگا بارڈر سرا ہزارہ مردم لکھاں مردم بے روزگار اور مردم کستے ہیں بلوچستان بازیں اما اضلاع کس چکے مکرانے مگپا جنے کے چیں پنجگوریں یا تربتیں گوادریں اور دومنی مگا جیونی و پسنی اور ماڑا وغیرہ ادھر کستے مردمانی تقریباً 40% کاروبار کستے ہیں ایرانی بارڈر کو وابستہ ہیں. ہمیں بڑا مگندے کے ماہی گیری شعبہ اہم شدید ای واسطہ متاثر ہیں کہ پرچہ کہ ایرانی پیٹرولیم مصنوعات یا ایرانی تیل کستے ہیں آئیے سرا یہ بارڈر آئیے جستے ہیں مگندے کے ترسیل نبو ہو گئے تو چرشی سبب ماہی گیری شعبہ یہ شدید بحران شکار ہیں. تو یہ حالاتانی تھا حکومت کستے بجائے محلو کا ریلیف دے گا بلکہ اما پیٹرول بما دور دے گئے 56 شکلدار کستے فی لیٹر سرک گیچیا یہ بحران مزید سنگین بتا. بریک زورے پتاش میں عظمتہ ساڑی بن گیشن کا پتران کرنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ رحمت دیم بدے محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکو اولادانی سرا انچو کہ تو رحمت دیم داتگ ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام چکو اولادانی سرا بے شک تو تمامی صفت و سناہانی و تمامی بزرگیانی واہندے. اے اللہ برکت دیم بدے محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکو اولادانی سرا انچو کہ تو برکت دیم داتگ ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام چکو اولادانی سرا بے شک تو تمامی صفت و سناہانی و تمامی بزرگیانی واہندے. New Glow and Lovely Bright UV Duo Sunscreen. Just 2 fingers اور sun damage سے no worry. SPF 30 دھوپ سے 97% تک بچائے. Vitamin C serum بنائے اندر سے bright. New Glow and Lovely Bright UV Duo Sunscreen. شور نہ ہونے دے just clear your head away. شور نہ ہونے دے just clear your head away. Clear your head with the all-new world's #1 men's shampoo. چلو بوائز اب کلیئر رہنا ہے. تنم منافق نشانی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وگا درشان کند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشتگ منافق نشانی سین گپ جن دروگ بندت وعدہ کن پورا نہ کن وحدے کے آئیا امانت دے خیانت کن. بیگن دامن
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولن عقل مند مدام گوں گھمو پگراں گرو چھیل بھی رسول اللہ तनम روچگے مزن شانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشتگ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشگین روچگ یک اسپرن پمشکا روچگی مردم نہ بی نہ پی گب بجن و نہ جاہل کار بکن اگا مردمی گو آئیا بمڑت یا زاؤ زکت بکن گوڑا جوابا بگشت من روچگا ای گپا دو برا بگشت کہ ہما ذات سوگندے ہائی دستا منی ہروائنت روچک دار دپے بو اللہ گورا چم مس کے بوا گہترین او پاک و پلگارے اللہ تعالی گوشگن کہ بندہ وتی ورگ وپسگ و دنیای واحشاتا منی خاطر یلادن روچک پا منائنت من اشی بدلا دیا و اشی بدلا چا ایدگی نیکیاں دا برابریں یا رسول اللہ برادر چاروں کا بریک اپ معشمارہ وشت کرنے چکے ماں پتران کنگائیں ایرانی صورتحال سبا ایرانہ کشیدہ صورتحال چرشی سبا ایران بارڈر گم امگرنچی بلوچستان چیزی اضلاع کے ہستاں بارڈر اضلاع اودا ہم کے شدید بحران ہے خاص طور پر اشیاء کردنوش یا پیٹرولیم مصنوعات حوالہ یا ملک کے مدنی کار روزگاری کے ہستے ہمیں سرحدی تجارتہ گوں وابستہ ہیں تو ای ودا ایران حالات کے ہستے ہیں انتہائی کشیدہ براہ راست امریکہ اور اسرائیل کے ہستے ہیں حملہ کنگاں تو بارڈر ہم عارضی طورہ بند کنک ہوتا تو ای ودا چھ صورتحالیں اور ملک کے چے مزنی کچے بے روزگاری اور دومنیم کا پیٹرولیم مصنوعات آنی نیادان چنچو گیشی بودتا پرچہ کہ اودا پاکستانی پیٹرولیم مصنوعات چھ منظم نیٹ ورک نے ملک کے گیشتنی انحصار کے ہستے ہیں ایرانی تیل آگو بندوں کے تو کچے بیورو چیف ماجد سمد میں کو مرداری کرنگا ہے آئیوں گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم ماجد سمد صاحب. وعلیکم السلام جی. بعض منتوارے تو وقت کشتہ مراکشہ آوار ہے تنچو کہ یہ ودا مگندی کہ ایران صورتحال انتہائی کشید ہیں تو ایرانی بارڈر کے ہستے ہیں عارضی طورہ بند کنک ہوتا چونکہ مکران خاص طور پر کیچ ملک کے کار و روزگار یا کیچتنی اشیاء کردنوش ترسیلات یا پیٹرولیم مصنوعات اہم شدید متاثر ہیں تو ای ودا مجموعی صورتحال کے ہستے ہیں کیچا یا ای کشکور دمکان چھ واڑی. جی اسرائیل و امریکہ ایران سرا روشو سہیں ملکانی نیاما جنگ چھوپے صوبہ چے چونکہ پاکستان آمنے ضلع کیچ کے ایران سیم سرگوں بندوقیں ضلع کیچے کے ٹوٹل 6 تحصیل ہیں تحصیلن تو کا 4 تحصیل سے کشن تو کا 6 تحصیل تو من دیں تو یکی بلیدہ و یکی داشتی سے ہیں ایران سیم سرگوں انتچا تو ای انوگی جنگ چھوپے سو باچی ای سیمسر پدا امائیں کے جنگ بنداز بتا ہے سیمسر بند کرنے ہوتا سیمسر بند کرنے کے سو باچی کے پائدہ ضلع کی چھتوکا ہو پاکستان بلوچستان کے اچھی ضلع کے حصے کے آگوں ایران کو بندوقیں آؤدہ گیشتر کردنوش کی اشیاء استا سامان استا ایچا ایران سکا امی حساب ہے ضلع کی چھتوکا 80% اب تک 5 تک 80% اچھی کے سامان استا روزمرہ چاہے کردنوشی اشیاء بھی بنتے ہیں یا کہ گوندوانی وردنی چیز بھی بنتے ہیں شیر بھی بنتے ہیں ایک ایسٹر ایران آج پیدا کر یہ انو جنگو چوپے سوا باچے امائیں کے بارڈر پدا بند بوتا ای کردنوشی اشیاء آرہ گم بند بوتا یہ سامانانی بند بوگے سوا باچی کے ادا سامانانی شارٹیج بوتا قیمت ہم ود دیتا البتہ قیمت آئے صاحبہ گیش بوگی آئے صاحبہ گیش نبوتا پس کہ دے تجارتی مردمہ پیسرا شنی کرا سامان باز آورتا بوتا
بلے اندو کے سامان کے شارٹیج بوتا اور سامان انتو کا اما کے مزانی آئٹم ایشن تو کا 200 کلدر چیزیں سر بڑھتا اما کسانی آئٹم ایشن تو کا 5 کلدر سامان انسر گیش بوتا بلے بیپاری مردمانی ہوستا ای ہمیں گپا اوشگا ہن کے دا مسترین بوران مسترین تشویشنا کی میں گا پیشن کے بعضی سامان شارٹ بوگا کم بوانا اور بعضی سامان اچھی کے اسے نیز بنتے ویدہ کہ امن رمضان ماہ ایرانی ناب یا مدا چی پیدا کے وافر مقدار استعمال بیتے ہیں علی شیریں علی سے استعمال بیتے ہیں دورویں استعمال بیتے ہیں یہ ہم ایشن تعداد کم بوانے ایشانی بھی بیپاری مردمانی ایک ایرانی سامانانی کے کاربار کنگائیں تو انجمن تاجران مکران کارمستر ایسا کروشن آئی ہمیں گپارا گشتگا کہ آگا پاکستان آگا ای کے سراد سرا کے تجارت کے اس آگا ای بال مبیتے تو ای اب تک تو کا چی یک مزانے دا بورانی کہتے ہیں میکرا مارکیٹ تو کا ایرانی سامان ترجمہ شارٹ بیتی ہیں اور پتا شانی شارٹ بوگے سو بچے شانی قیمت ود دیتے ہیں گیش بیتے ہیں نو ہمیں لوٹ کرنے گاتا ہے کہ حکومت پاکستان ایران آرہ قانون سے بگنتے کہ اچھی کے بارڈری کے معاملات کے اچھی کیسا خجام یہ صحابہ کا آلات سے کم گیگ بنتے ہیں تاکہ یہ نیام اچھی آو دے ایران بیپاری مردم وہتی سامان دا اور بکنالتے ہیں تو آئی آیا کا ایک اپیام درشان کتگا کہ چونکہ ماں آو دے ایران اچھی کے میں اچھی کے بیپاری مردم اچھا کارباری مردم اچھا سیٹا ماں ہے نا ایڈو پیسہ داتا گا بلے آج ذرا رادات نکنگا سامانا رادات نکنگا یہ وستا کہ آو دا اناگتا اسرائیل نمگا کہ امریکہ نمگا کہ ڈرون اورش کنک بکتے ہیں تو آئینی فکری کارکانہ کیسی کیسا اثر مند بنتے ہیں تو پمیش کا انوی سامان انگو آپ نکنانتے کہ ایشانی کارندہ اچھی کیسا مردم اچھا آئینی بھی تک بارڈر سر سامان بیارتے آئینی جان و مالے کا طرح بود کنتے ہیں نو یہ کا تشویشنا کی کہ صورتحال ہے او ایدا تیسرا سی سامان آئے صاحبہ مارکیٹن تو کا نیت کا کہ یعنی کی جنگا چھ پیسر کہ ہما ٹیمہ کے اسرائیل ایران اس طرح اورش کتگا آٹیمہ ہم بارڈر کم بند بوتگا اور سامان شارٹیج بوتگا پدلان تیروچہ کے آلات نارمل بوتا اور سامان آگ بندات بو پدا جنگ دوبارہ بندات بوتا نو پمیش کا مزانے کا اچھیا ای علاقہ سرمندی اور دمی ادا تیل ہے کہ مزانے کاربارے انچو ادی تیل ہے کہ ادا چیمسر بند بوتا تیل انگو پیٹرول ڈیزل نیت کا انو پدا مزانے جو دیا چی بات کے ڈپٹی کمشنر کے بشیر احمد بڑے چا گوستگن ڈپٹی کمشنر ہے آیا کوشش کتگا کہ پدا ادا چی سورا بارڈر پاچ گتگا آئی تو کا آئی جی ایف سی ابھی مزانے کردی پیلو کتگا نو یہ سورا بارڈر پچا چیزی ہوا دی کہ سلسلہ چلا گا بعض معاملات گشگا گشان بوانا تھا تو پدا انو اور جنگو چوپے سوا بچے یہ تیلے ہم کے کراسنگ پوائنٹ ہیں سورخ من یہ ہم بند بتا اور تیلے بیپاری ہم سرجمہ بند ہیں نو تیل انو اچھی کہتے ہیں گوادر نمگا چیز پیدا کی کم تعدادیا پدا اسی کے تیلانی قیمت ہم گنگیش بتا ہو ادھر زمیندار ہیں کاروباری مردمیں امک طبقہ انو اثرمند ہیں ای جنگو چوپا چیا ادھر بیپاری مردمیں ہمیں گپے گوشگیں اچھا تیلے کے بیپارا کنگا یا کہ کردنوشی اشیاء سامان آنی تو اشانی گوشگیں کہ آگا ای جنگو چوپا میں سے برجا بھی ہیں اب تک کے بعد ادھر تو شوشناکی صورتحال ہے تو چونکہ میں کہتے ہیں تو تیلے والا اشیاء کردنوشی والا گپ کو تو کے چاہیے کشوگاران دمگا مگندے کے مردمانی کار روزگار چونکہ تو ہم کو شکا ہے کہ ایران بارڈر آنگو وابستہ ہیں تو آیا یہ جنگ کے استے مزید اگا طویل بھی یا تو چی صورتحال بھی چیچو مردمانی بے روزگار بو اگے گیش کتشا بھی جی اسی کے اگا ای جنگ اگا مزن بو گوڑا کے تیلے کارباریں ای ہم اوشتی ہیں پدائی کے کردنوش اشیاء سامان ای ہم کاربار اثرمند بیتے ہیں تو اسی اچھی مزنے کا اچھا مردم بے روزگار بنتے ہیں یا کہ اسی کے مردم مزنے کا اچھا بے روزگار بن دم اسی کے ادا پیٹرول اور ڈیزل اور ورگی سامان تک بس کم بیتے ہیں پرچہ کہ ادا میں کیچے طور تو کا پیٹرول پاکستانی پیٹرول پمپ پہ جند نہیں سی تنا کاغذتوں کا سے پیٹرول پمپ بلیشن تو کا یک کی تنا فعال ہیں ایئرپورٹ چوکا ہیں وہ باقی سجیں کہ پیٹرول پمپ کرتے ہیں دکان ہے ایران تیل باب ہوا گئے
نو اگا ای جنگ دیما بروتے ہیں تو پیٹرول کہ وادرا سے پیدا کی اہم بند بیتے ہیں تو ادا سے بلائیں بورانے کہتی ہوں مردم بھی بے روزگار بن کشن دکان داری بند بان دکان اچھی بند ہوکیں کاروبار کے ہستے ہیں کہ گاڑی چلا گا ہاں اور یہ ہم اثرمند بنتے ہیں بند ہوتے ہیں پتہ ضلع کیچے کے خاص کر ہمیں سمسری کے علاقہ کے ہستا تحصیل کے ہستا شنتو کا توم پہ مندیں بولے دیں دشتیں نو یہ مردم گشتر پدا اثر مند بنتے ہیں کہ داودا مردم بے روزگار ہم بنتے ہیں چکہ کسانی پیمانے کے کاروباری کرنے گا دکانی پچیں اور ایرانی ساتھ تیل با کرنے گا کہ کوٹنو سامان اسنا با کرنے گا اگر جنگ مزن بو گوڑا یہ ترجمہ مکمل بند بوتا تیل کاروبار بھی بند بو گوڑا مردم مزن ہی کچیا بے روزگار بھی پچھا دا روزگار دیکھے ذرائع نیستے ہیں ملازمت کچا نیستے ہیں دا مزن فیکٹریو کارخانہ نیستے ہیں نو کسانی پیمانے کے مردم کاروبار کرنے گا آنتے ہیں زندہ دیکھا دیا گا ایران آگوں ملو کے زند بندوں کی ہیں اگر ایران سرجمہ ہودا کاروبار ہمیں سب جنگ برجا بھی کاروبار مکمل بند بھی بیتے ہیں او گوڑا اسی کے یک مزن بورانے کہتی ہیں چکے دا غربت گیشتے رہیں او پدا انو کے پاکستان تو کا سروے اتک حکومتی جندے سطح سے گوشک بتا ہے کہ آدھ صوبان تو کا ہم غربت گیش بتا ہو بلوچستان تو کا پیسرا چی گیشتر غربت ریشو کے استن گیش بتا نو اکا جنگ برجا بھی بیتے ہیں گوڑا پدا ادا کیچے مردم نہ صرف بے روزگار بنتے ہیں بلکہ غربت ہمیں ریشو استن گیشتر ودیتی ہو مردمان تکلیفی گیشتر بھی تو مجھے یہ والا انتظامیہ کے ہستے ہیں آئیے چاہیے کو شکیں کہ آئیے برزائے صوبہ حکومتہ کو رابطہ کو تا ایرانی بارڈر حکامہ کو آئی گپ پترانے بودتا کہ کموں کی جو ہستے مردمان ریلیف دیکھ بھی اشیاء کردنوشے کمی بعض تیل سپلائی بھی تاکہ جو ہستے صورتحال مزید تشویشناک مبی جی ادا چی ما ضلع انتظامیہ را جس کتا وستگی اندک ایک ادا ڈپٹی کمشنر کے بشیر احمد بڑیج بودتا یہ ٹرانسفر بودتا نوکیں ڈپٹی کمشنری حق کا اشیاء ہمیشہ کے مرچی ہوتی چارج ضرورتا نو یہ معاملات تک بیچار ہوتے ہیں البتہ ویسے کے ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے کہ یہ برجی سطح لیٹر لکھتا کہ دے کہ مردمانی کے مزن زند کو بند ہو کے کاروبار کو بند ہو کے ہمیں بارڈر کرا اور اچھی کے گنجائش بت کرتے ہیں بیوتے ہیں بلے یہ ماسو کے بیپاری مردمانی گوشتگا اور انتظامیہ میں گوشتگا تو انتظامیہ اور بیپاری مردمانی میں گپیں کہ پاکستان نمگاچی اچوڑی بندش نیستے ہیں سجی بندش ایران نمگاچی کے پتہ کے اودا جنگ و چھوپے وجہ سے اچانک ڈرون اوروش بنتے ہیں میزائل اوروش بنتے ہیں وہ اودا بیپاری مردم ای بارڈران چرا تارو تاپ کنگا نیانتی آئینی گیشتر فکسری کے کارخانہ چاستن گیشتر باندھا امی ٹیمبا کے ایران سربراہ کے جنک بودتگا آئیے چی جنگا چی بعد حکومتی سطح چی در رو چاچی تک سوگ بود سوگے سو باچی اور نہ صرف آودے کارگر سرکاری بند کنک بودتگا بلکہ آودے فیکٹری و بیپاری جا سرجمہ بند بودتگا یہ پر در رو چا کے مسلسل فیکٹری آنی بند بوا گو یہ کارخانہ آنی یہ بازار بند بوا گا سو باچے پدا ان کو مال جن نیت کا نو پدا انو جنگ گیشتر گیش بودتا اسرائیل و امریکہ نے مگا چے ایران چ پچا کرتا کہ اچانک اورش کنک گو گئے نو ای صورتحال سباچی کہ ایران چ کے کاروباری مردما وقت بارڈر تک نیاگا سامان راہ نہ دیا گئے نو دے انتظامیہ ہم کا پہنچ گئے بیپاری مردما میں کا پہنچ گئے کہ باید ہمیشہ حکومتی سطح چ کوشش بھی کہ یہ جنگ دارک بھی پچ کہ یہ جنگ اگا ہمیں سب برجابو یہ مشرق وسطی خاص کر پاکستان اور پاکستان کے شہری ہیں یہ بھی سک بعد اثرمند بنتے ہیں نو اگا جنگ ہمیں سب برجا بھی بنتے ہیں نہ صرف تجارت سر اثر کپیتے ہیں گوڑا بعض تجزیہ کار ہمیں پہنچ گئے کہ میں بھی یہ جنگ اثرات پاکستان تو کا بیان تھی اور پمیش کا بیپاری مردم سیاسی سماجی حلقہ حکومت بلوچستان اور ہمیں زور دے گا کہ ایران ایران امریکہ گوما یک چالیس کردار ادا بکن کہ یہ جنگ جن گوشتی پچکا گئی جنگ موش تھی تو یہ کہتے تو کا ایک مزین تباہی بھی بعض منتوار ماجد سمت بیورو چیف کیچ گپتران کا نکان چکا ہے گوشک ہمیشہ کہ ایرانی بارڈر بندش سبا صورتحال انتہائی ہمیشہ کا تشویش نہ کہ ملک کار روزگار متاثر ہیں دومی نمگا پاکستانی جو کہ ماں گوشک آئیں کہ
पेट्रोलियम मसनूआत एच मुनज़्ज़म नेटवर्क ये इलाका नहीं और दुमनी का माजिद कुशक हमेशा के पेट्रोल पंप पाकिस्तानी मौजूद हैं भले गैर फ़ाल हैं तो मल्लुक के गेशतर ईरानी तेल कारमर्ज का और ईरानी तेल वद शदीद बहरान है और दुमनी में कमे बाज ग्वादरे गोमगरची सिलसिला आ गए भले उदाम मल्लुका आवड़ा सप्लाई कनक बोगा नहीं तो ये तमाम तर मामलात के हस्ता है इसी ताम गंदगाई के हुकूमत होती किरदार आबाद जो आने वाली अदा बेका और जंग अगा हमें बड़ा खुदा न खासा तवील भी अदराज भी तो इश्य असरात केश के हस्ते हमें दमगानी सरा कपा पर चके बलूचिस्तान है गेशतरी दमगा मरदम के हस्ते ईरानी तेल ईरानी अशिया करदनोश ईरानी मसनूआत के हस्ता आहानी सरा मुनसर और दोमनी मगा मगने के बलूचिस्तान दमगानी में गप्पाएँ डिस्ट्रिक्ट ग्वादर या दोमनी मगा मगने के चे पंजगूरी और पदा रक्षान डिवीजन ने चीज़ें अजला तो उदा मल्लुक के कार रोज़गार के हस्ते या मल्लुक के दारो मदार 80% के हस्ते गेश अनसार ईरानी मसनूआत सराएँ तो जंगी सूरत हाल सब सरहदी तजारत मुअत्तली और मकामी मैशियत के हस्ते बिल्कुल मफलूज बुता मल्लुक के कार रोज़गार सर एक मनफी असर कप्ता वशिया करदनोशे शॉर्टेज ईरानी तेल देखिए ये बड़ा बंदिश भी तो ज़ाहिर मल्लुक के कार रोज़गार शदीद मुतासर भी उदूमनी को गंदगाई के अमा ज़िले ग्वादरे गप्पा करने के मल्लू के गेशी कार रोज़गार के हस्ते माहीगीरी या गुबंदों के तो माहीगीरी या मगदे फिशरीज़ को हम करंचे सनत के हस्ते ईरानी तेल को बंदों के तो देख ईरानी तेल ग्रान भी या ये शॉर्टेज भी तो ये कारोबार शदीद मुतासर ब्रेक की ज़रूरत राशि में साड़ी भी गेशी का पत्रान के बेगिंदामन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौलिन अक्लमंद वता जहल कन और बुर्जिया सरबित और नादान वता बुर्ज कन और जलील भी